say until you no muton for creating no mutimitono 7 cedis. Mama, Banet me call free creating you, or no call bet me dick creating you in the Yamanoka say. Hey! I don't pampanzada. Or bet me dick selling in an Yamanoka say. Why pampanzada or women go here? Menenity. Yan or Tibomana, watch it. Because Yabangu, Mamma. Hey, and your man was from Yan. What did the picture by? And the picture. Okay, I was seeing I heard be and I who are ban what Timothy, because you're creating me, Mammy. No, what is Obedina, Menenetino. There be a Medina ahead of me, Menini behind. But on a day, or June Nepe. It is a year, Diana. Me pen and baby. Obey me, a Namagu Medina, so me be a number cope. Namari, Namasoja Dacano. Confan can, Quanacan Hono. Mammy, I didn't know. Obey Unina. Obey Unina, to me, because Mammy, I don't know, yes, sir. How about 2 months? I don't know, yes, sir. Okay. Maybe Junina and Crackayon. Into dear, would Johnny be an heading? Say they be opposite the beer who says, "Some what to me, yen and what because of their own co." Minquana Miko. Into me, Mammy Cracka, we crack up in Tajma. Some cock up in Tajman, upon 4. Me poor my banner, my bet fucker, maybe fee 10, 11. Because of said the Obenia obedienti. As to the me be so by any da. The me be so by any. Now me can say, Manuka. Say, Bonnie corner or ye no. Ma bonia be mitrimpa because na bonia be mitam because me cry ya enti me ra kitchen na yo glass cups bi wa ya hyehyɛ esi wɔ no ti me hu se na ne de doors room me an san ohun ne ho ayefi na mbu fe na me kahwe form na me pa no enti ne ya ade chen no komba pa no koka chen papa se me ma papa ni plate papa mo so omu pega na sempa omu enti me am frame me musam se ede na esi omu didi matem me papa didi matem me ma me didi matem me ma obi didi matem na me se Obia be complain amount. Many ho. What any the wood did matem? I didn't want to my member. No musame. No so what? Banu fin, Timbra, me point on refi. Now me met it in Munchirum. To me point my member, and Madame Flynn on the by. Nearby, Timban and Papa Estimate Tenassi. No see the NAC. Now I made them in the so no afraid me. Obanos and I also banana complaint to one can ask him. I must make comedian Chilemo. Obanos my papa in the plate. No, that's why they was so quiet, Cobina. Me bofuna ma pani plate ona me say ani say what be ka dia eni e me chiri mpa na me jamba papa say me no neti eja me kwa adwuma ba tese tenafi kwa na bompa say me nya adwuma na metimi dia hwe ne kwa no ya nko ya nimu a sam ne dia motena ya cha ne dia kase ya bobo so be do so a broken heart we ya show say binim dia because sometimes ba ko ne ya we say me mana kwa ko di ba bi because 3 days ma aduane nka ma no da metimi didi 3 days no ni die ani broken heart nda so I say me man me say broken heart a cheme me man de enye ono no de yes o man de de ko atwam ko yes o man de na do bia ma because ni behavior bia wada na de a cheme wo abra sa case we see no ano kwa abo me hu ni suban say gan say me di na chicha ma mewu mewu nti me ma say me yi me ni but me hian kwara no kwa metima hwe ma de kama because ono ne de no metimi ahwe ne de no me ma me kwati over one me fan say 1.5 year kwa ma me ne papa timi age no etimi agina hwe akora no me say oya ti obi fi nipa na to few hours kama ye nyare abonten ye dwale nipa ne dem ma me wutimi fat aden horo ba house wo just me be ma me free adwuma ba ma be fast support ya horo adwaye abe pra veranda ama wo ba me say etimi huru kuku ma me mpese oba me kasi bia asetan ne mete no me di na ni ma me som na nkasa and ya na the camera for oh ma me nyesa ni bi na camera for oh ma me say what asama me ka out here say what the boy guy what the boy me say the bi na camera for because wa ba ya wu kan nyina ta say wa ya ba wo to ba ntikura wonua wonye ba de ni trafie ye still now there today me dua am say na in the camera for I put it to you say na cafe meboa oboa eti dia nko na e dia oh ruga na me do no na me pena odo no say wo say odo enye mam sa 66 ndi minye isa menya addicted sa me pen bebri ono akọ no abedi adanse ei oba wa aduane kura no aduane no ma aduane no a
Oh nay just an yes oh nay yes about me fanny sa I want to be unquay about one trade idea when you win the macro want to be running Sass me make us say the macro want to be running mamma because what you run the bank was man my company baby I'm in anything there obia o team program be enemy obet me after testify say obani say na not Oba get na she that be o won some wa kan me bobo oba ni su bi a kire o de wa kam mate ase no wa ya ba ya de ne tena fi enye ye chese woni maduane no a wonhwe aduaye woni mba hwe oba ndweta na she enti na oba no de na na e wo no ho a mama se so no ankwa na ka wonye wadwen se wuja no kwan enkra no nti na nkra no nya mmewu na sa suba ne hyase oh anche ana nkra bem okay ye mbobọ mesi so ani ansa mesi enkomo no so se wona ne tena ye no edi science na hu se wona ne mpana dada ne ba pani papa wo mu se di nkasase edi san be 2 years saba no mawo eto ne tena ye di san na mo wo ye e ko 2 years ana wo ye okay nti asete no mo na bo ne dwetire wo bo ne dwetire na ansa na awo ne ba na se me bo ne ansa na awo ne ba ansa na awo ne ba saba no bo ne dwetire san ye sha se kan de me toboto ba ko ne man se kotimi ton a anka ma fa apo ne kwadu e de aka no kokko ne de ojai kan oja kokko ne wonye nton ase woyema numbinsuo no numbi for no umuye drink water okay ne o ma me de anti kan kwa na mekanism na o ma me de ma ba okay ana wo de anka aboto hye ne dwetire wantimi anka na proya na proye enti me ma me kwa na ba fe no be hu se anka na ba bi hye no apro ana ma be fa no kotugu ma me second one provisions na me hye ma no me sha se ne skani so no ni ha no okone ma me ho no wo gods mi enti no ma me nya na ba enti me man 400 cedis that was 2018 or 2018 ana me se skani ma no enti mo koto ne ma ba na isa obeye share ni isa na me so do nya abotre na me ba bi so ye adwuma IPT ye adwuma na ye chim enti me je me dia omuye wholesale retail shop you IPT o ene me ji music na me da kwa kof enti na ni ba na so na ma feel ni shop ni nyina ma no so wan shada am fasika botene an shade sem sei o ma me kra ba ji o ma me ko amanten honom frame me say wakwa ko hu emo bidie nkatie beans af wo ho enti me send ni ska no fanto bi me send ska no koma ma me sika sa na de ma ne ma me me send 1.5 koma ma me okay nti ya keka bo mo because ba me bu ma na ma boni dwetre na hye ma boni dwetre na hye wo be kom na dwetre no be 1000 Ghana 1001 na eko na be 1001 eko sa dwetre na me de ma no de me ato aka ho no na 1001 na be 1001 o ma me so ni ma na de bre no e say no wantimi anton bi wantimi anfa bi ma me edwane egu no me hu se egu but that's what the sika sem na sie me ana bu san senti ma me se wo twa susu na so ye ne wo so twa susu na me se wo twa we wo so twa wa bontin na me se you na me senti wo so sika udwane egu de o se ba ko fa ne ma na me se you ti de bi mi ko adwuma me be na wote fie na me se ana na wote wo se sika me ne kuku na kwa yira na me se okay o ka chem se sika ni oniska na mo 400 cedis ka me sa time de kan ho se o fanfa but wa kan chem se okay etu bo ni dwetre be 1001 na sa bona kon huma me sa bona kon huma na bona kon huma say me man 40 cedis a day okay because be mani bo onya bo dwetre a eno na kon huma ma me nya sa phone bi na sa se kona me no kotena ye no na me man chop money 60 cedis a day 60 cedis no me ba kon ma 60 cedis ya ne me didi ofie no 60 cedis ya o siska ni so me didi fie o ma bi ni me didi wa bonten na maba me yan so o de fashion kra e be mo kuno de o mo ka o fashion e wi nkofo kwa dwoso o mo kuno no pa tese fashion kra na mame o de mo ne kra ni because nkwa ni didi a me pe sin say me didi because me ka na me de nam ni e de na wa bonten o de fashion kra na mame o te de nkomo na ko so nche wona e so wonya scholarship so wo mo de a ne wonya scholarship oh me so me nyo obi a me ha adwen okay na wo se o sha ase se wona ne mpena dada ne ba ne papa no kasasie no o che wo mo se bia wo mo twempena bi wo wachi ana wan kwa chene ba bia da so wan chene ba bia da so wona be me bia sa message na ko na ye no apart from bramie ni no wan chene ba bia wan kwa chene hotel ba bia na one madam fu bi ye fe ne Tony one Tony o Dubai na me twi ni ka obe ko no ka che me se abrabo ni mo den nti menya wa se me website okona so opportunity bi aba obetima be family makwa na so be fa oba na so
oba no kwa de yiwani kura mo ba mi ko oba no ntimi ko ye adwuma bia emfa mehwe me nti me na meye de a ma me menye na ono se wate nti wako Dubai no sa one me yire ne kasasi aye website ama oba no minim ho hwe minim wadan fotoni minim ho hwe nti de bi na anwumre na me kodware ana oba ne nya akọ ana de phone bre me wasi ni panso on fa phone ma me nti me gina mu se eye Tony ana one ne kasa me se kwa komedi me kodware nti sa da ne ma na kasa me de me kodware me de me se ja wo fe na achia nti me ya me wura adwaye no me ba na o se ma abna na tisan hello abna abako de na me adumo se ahe na wo okay wo mane papa ehwehwe nkora no ahe na ade nkora na kwose okay ade na ne be ma awo na wo mpese nkora no ane omo papa ebedi nkomode na aba na kire mumu ibacho na me na wo honom ana akataka si me kwa so na me ho mfa no ana me kwa sorry ni kodu asana before say me kwa so ne kwa na me ni nyina ne wofi o pia bontin na me fe na me nya no odonu nya me dia o fe me eba ya ma so na me ti nya ma before say me ti nya na me kan yen ne kwa me nya me kwa so ri ana ki yo wate ni ti nya no ka se me na die diani di fio if you see a bit na o de ba e si o na ya ko di di so ne ye ne ana me si yo ma te ni ti nya ma ni na wie na time mo ko ana mi jare intent na ma me so ya edi o mo tin egun to mo na ni ko teje na aba den den na mo kan se me time ko ni ke na ma fa so na ba ana o si o wate ni jare ye ya me si ya me ko bi so se me ko fa na me di kan ne na kasa se me si o no ma ko ba di ame ma me wo na me ko ye no na ho no ma djuma na e ho no ya ko djuma di ba me ko na se nke kwan wu ma ka me sa kwa ko so ma djuma na sa kwa ma me ka so de me to djuma na ana mna wo kaka ya na ntia se ye adwuma ana ade atinye no sora ho ma tinye ma wi ntia na ade be tia ma me ma sa akọ me ma me wono mo before me di ka ba me ma me wono nti ba ne wo ma no afa me sa akwala na be ma na o ka ho na ni ko se kaka sa akwala na yira wo ma no afa bi de bo ba ni tirim e wo ma so wa fa ha sei na akwa wo nyu sa wa ma ma fa akwala na ni ya kira amba na mte ne me kwa mi di wo mu nyina be ka ho na me di wo ma ba se school kura na me di na ba be su the weekends and I say holidays to be any abani about any yes na kona say no kwa robo am what ma say bi kaka any kind of kwesi e wasn't the class when ma kwa akote ni fi aso won ma me ba me be du fi no hu ni na wo na me be de bi esi a na wo sa se wo di a sa wo fe mi amemfa na wo na oni ni wo fi ono no yare ama ni tibira eka no nko wo ye twa hu o ma me ro se 200 cedis se me fa mfa ka emre ba bi a me kon na wo fe mi se mi ntre ba bi esi Canada ne ko di pato most from mama me no and I'm saying me flower me nya o me flower dia kan no be wait so me so akọ wait me flower me nya nti na ba nsa ana obi ku ye na akasa kasa ya nto ka na me dia agro na ma ka bi na ma sra so me dia na ni buo na bo bi sa dia aduane na me prensi so fu dabi ni ncha so ana o kasa kasa ya na no ko aduane bra nkura na obi atin we ade ati ahoma ati amajuna na me sore na mbubo ni me nyina na me receive ana mi sore ayi anamaka na mi sore so ni nyana nfa na jari garo e fi awo fa akora na na fa akora na ni wachita no ana mi ya na mi se ya nya na ni tuna sam na me ba onko ka tem tem kwa me nkote man se gbe ndi kwa be 2 months na 3 months na mi ga akora we ho no mo no e kwa be so na wo be fa fo be ha akora no o ma me so mu nfa no udi pese mu so ni nya da je nfa wo kakra na ma me ya le abenti ti a o mi ja no ho no ha na be no fi ha me mpene and I'm just that I will be here and for that penny we say yeah. And your son and I call my one amount 1 hour and they send me the class and gay. Jenny and now for the obey him yeah. Now while we're a plan half at the foot the action or the colony, we don't see the young Falcon and for any young one and for now for the whole house. You don't know what you on them. And a friend will be chance here. Like it's a colony phone and one I can and so on fan or I'm kind. Wasana na na masala no fa modern to fa de sa wasana ni na na ko so de akala na be ko de a woni kura ni nya pie fi pia na so mo kwa hwe obi en tunu nan en ti pia no bi ena o si yi wate
and I'll sorry no keep fast on our phone. And I'm sorry, and I'm gentle. And before I can have a car from it, and I will bear 1 hour to 2 hours. When I knew my one with your car said, I didn't mean life when I'm today. When my situation and some far, and I'm bombing him. Before I come up on. Now, me stay inside the home for me to stand a friend. And I see another now, because I have for say. And I cannot understand the tunnel away, and I'm here. Medication and Yakasa, I don't see we don't need to be a more from one down with your master. Taking our wife in Tano. Baby, Modia Casacata and Kwana with you, and I'm just a Casacasa, and many Yakatua, Asia, one thing ever. The one was the age. Now, one woman and I would not attempt, and I'm going to throw me, you will be asking to Obama, my Bob, and your money to one. Hey, what did be a more of her? Some day, one on the paper, as I can in the assassin, your man, as more of how on one, and I'm saying. If you feel on my own or best of us, now, no, God didn't need to hear enough to say, and then ask him to go back to the sister. Hey, did nothing. You can't be a question. And you know one of Ghana, a boy and old family, I can't say, what damn your master pan, I made why am I mean that they made the button as near the gas, and I'm going to where they could do us. I do not so about no other say, sister, a do my 10 of friends and ask and get one immediate. But that was the pan and Indian with you on easy. If you know you may be feeling, person at the best or come to many. No need to try a Prada. It is our name in every field. And I'm see you, Master. To make you much, and I'm South Fair, and I'm down to Baku, and I'm for a phone to Brian. The Panacho or phone and swap Panacho come and you cousin to hear me. You feel a bravo on a tower, then you're for so far alone for heaven, or not having home, when I'm see you. And I'm here being a thing there. Then Kaida Bravo answer me when you do my time of myself can't come by. And somebody, I know catch our Abana, somebody. Oh, Flemia. I know that all old boy and man I do a mocono. If it's only you know, 3 1. If it's only you know, so young will feel. And I will cry, and you who cry, and you cry, and the foul so about me no tonight. And I'm a woman who cry, and I'm a make a tell me some no one tonight. And I'm a sure then I'm a saw anything they need to. It is also found for Lana Bremia. Found for Anna Machina, what the amount of Paum. And I'm here. That the old friend wants to be another old Casabas, who Cassani house then. It's because I was a Samina Museum and a car as in the Serwaa, and Cabaya or Dana. Was the other the American and Mark Natural. Go on a man once for me. I said, I'm in quite some man in this woman and Mimi Dina, where my in 7 pounds for Lana man. In Sonahonum. Now I'm going to come in see a cunning Hammer with Benjamin Castle also. Say Akolana me na ba be se bi am me won tame man fa akolana ma wo se me 1 week we be na me no hu die be to me o ka se ye no o ka se ko no na mi ta wo won kan o fe ni ma me so won kan ana o fe na kan sam kro na kire ni ma mzo no ne ka se o ka se wi ya no ko no ko e ko si be ko won ta sam na wa kan se me da so re na se me free ya na se me be bi ho se ma o ba be bi sam o fra me na ana wo de on kwa se sam na wo de to no no okay, Abinam Sawaka, Keke, and no yapa. Now, Udian Swabron celebration. Yabotra. Wakan Yamabebre, Yawa in the firm was so your baby, your boy get ranashe. And watching Mamma Sam Utimi Frack classmate Sebra Bedime. Now, you for want to so for credit. Now, and to Serwaa, we have Fienipa. And what won't you any idea? Keke problem ben ye na Akoma no eto nchen problem ben na wona ne wo ma me da problem ben na me ne wo mi kaida kwa maka nsa me ne wo ono na dia ne se so no so na ono ba so kwa mpa se kwa kwa mpa se ni gwa se ni ni kwa na afre mi kwa mpa odo oni benya katakasa sa je na o ka se mi se wa se mi je se ama me ma se no so be kanya me so no kwa ma ne bisu afo kwa be kanya me so no kwa we di ka ma mi kasa me kwa nkofa ne ma yeah, but the cap was not inside. I don't know, my that's an 7 million. I don't know, or the man I'm looking for 12 million. If you find enough to put out one thing, you'll move the Nobody, my union, and I'm a Dianuadian, or Ban will be an Spanish and a wee and I didn't wait. I'm so dear, if 30 to the 50 was new, I will come in a boom. Any other one was on my idea to government, and I don't know how some of the more Abna. Why did you come out of Abna to be between where down, what is the kind of say? Abna. What say, Michelle Jetrino? Am I the Tony man? Me now for Abontimba,
e be du ne ma wa me mo to boni we say me dey na David ne ya mo ne wona kokko ma bana enti e fe ya o ma bana me no tena se no tema odi na betra mame tema odi eniman bi e ya aduan ma me di e no wo ye tin ani bread na chi kosi aka me ho sa wo adwuma na wo ye no ma me di adwuma sika mu me ni di adwuma sika mu da sa ba wo ye so fa so na ko ni jai ko ma bana mi ti ke ye tene da wo ti die wa no kaka se nwe o ma bana sa wo so ka se me didi jo te ma na ayada na be ma ne ti a wa bo odwetire wutimi sa akofra be ma foforo se wo me fa ya wo ade keke no ntimi no na sa de wo pa na ma tasam na ho kan sa mi ti obi me fa ya men me classmate anu kwa mi ko me ba na mi sia ne papa wo IPT ana me ne papa na ka sa na mi ka se mi sia ni pa se mi sia se no sin a o nto de number ma me na mi ni di nkomo Akoma di so na ka sa be ka no kwa nkoma ye di sa nkomo mu nkoma basa basa mi do ni se sa na me tie ana me friend mi ni di nkomo do ani kwa na e be Christmas mu na go say Christmas we die aya abrami nyina ni empie o ni empie ni nkomo na classmate kwa ye nyina ye hoti ye kwa ye me ba na kaniye wo ka sa wo classmate ni mra mi empie ana wo ka sa wo mra no no meda na abonte so wo kwa na wo deda na nya classmate nya sa na kai Mimi ka tensa abonte so kwa na me deda mimi ka tensa se okay sa na kai Mabna nyabutere we kwadi ho e forcing ho o ka che boy ni se o ni di pina no ho efe o na mo tun pena no nkoda na but sunu be fa de school no me fa mo ho anfa so se me boa forcing witness me send this voice message ma forcing me better ya me say forcing e cat kiss obi so asemo forcing e cat kiss yani bu so asemo wo se ye no wo se sa ne ma we nyina wo ye ana so na da so temo enti Mabna nya betem am enti de enti na sa de na me pie glass no de enti me pie glass no e de enti me pie glass no da wa sama e de enti me pie glass no na wo ye na o tuon ma wo se kana kasa wo pa se de enti me pie glass de enti so wo se no na anu to ye sa me te ho se me da ho na obetena e de enti me pie glass no ana de asa me ka kire o ana de asa so ka kire ma me because me fe ma me ka kire me se wo ye complain na glass na o pie no me o pie glass a o pie no Sani wa bu ko pia wan tana ko no mon tana wa bo ti da sam na wo te yo no ti ase se mi ma ye ko enti den ta odi na ko te papa abna fa wo se be mai ti bia mu kakra fa wo se keke ti bia mu kakra minim de be mai de enkoma ye de ne atiefo nyina nim so do kan de na ko obi de ma minim se de na wo de ne te na se wo na ne be ma te na wo do no na se wa ko hu se be ma no ne oba foforo e di nkomo se wo mra no ne wo meda Anas one de meda wa ka be feel say mami nchawa no so no ka so no yo do kan na wo de do mia sama me wo ye last born ya ba ya ikitwe ya wo me nto ko fa ni no no ani o ko fa ni won ko be fragment ba ne beda den ya me ni dem beda ya na me de na ba ko ne beda den ni ma de ti bi kan sa me boy no kura na sa nya no kure ano no de na yo kan no ke ya no ya no mama de ko si gan wo no jaye Mabna nya botete me mimi sanfro ko sigan wo jama tari gani je masade me saudi biko kaka teme se edi ene nti da se me na se nti ya wale enye fo so nti me ma na me ko nya to ka teme no Mabna ti ade nti na wo nti me ya ko de tie me Mabna gani be fi ono mama data na mabna ton paboa na gani so ton paboa na oba be se akofa ne paboa onu na danfo mi ne ba na danfo obedo na danfo no wa foforo wonti man ko se na danfo ne hono nti na danfo na fem se wo sire me bebi ametinu so ye efikase me me da dan ba ku na so da dan ba ku me osele me nje ge na homache obeso wi akọ na so ke se onu ko ton pa bo nti o kwa na me ma ne me wi akọ na kwa fa sa pa bo ni bia na ache me yire de we si pa one city enti e da again o se me da dan ni ma me no ko da me ma bana o che ma me da ya na jubre na me ba ya me be pre wo ka tire me si de mo ma le na pre wo wutam so de da nya so ma ka tire me ma bana enya no da ba bia fa no me da o de ni ma de tin me da ma de tin mama wo tu for papa mama kan ko ya be hukwa se mama wo ya be hukwa me kan was o ya be se wa fi o be kan okure kan okure na ho to wati
Kanoko na honto. Etu bo abena ma ne se wadanfo bi hoho e be hwe. Me ka che ma abena. E ma na o ya we. Ga ne me do nya na be favor ti ba. Wa me ka che se ma abena. Me ba abena nya botre. Wo bo na ma ne. Me ga ba na me ka che ma abena se ga na o ton pa bo na wa che. Ya bo na ma ne sa. Because me ko ba bi na me nya be hia. Okay. Ana me nya be fe me ka se ma abena me sero. Ye man ba bi na ba ma me ne ho se na me on na me ne ti. Na o ye me ex. Ne jai. No ex. Ben ka se no. Na mu nya. Oba ye no. Oba ko china wo ton pa bo. Kanya bo che wo kwa. Me ba tana so ba ne your ex. Na ade ne ba fia no girlfriend current one. Answer ye ka se atwitwa me ne bi esra ya. Oh. Ba ma me. Na boni bi ani mitri de. Da bi. Answer twa me ne bi hwe. Won se won komo nyina no ayese abere bia wona afefi abena nsemu. Woni we kasa makore nipa kro na che se wonim dia wo so wo ye dia abere bia na afefi abaya nsemu. Debi. Mame, me menye sa me na because me it is obi ni obi ex kasa na ya wo ya e de na so ma kwan e ma de wo ex ba fie. Menye sa ka za ka sisi. Ansa ka ne to fifi onu ko de be be. Etina no atwam. Me ka che sa on fan cheme because na no di e wo tina. Gan me je no say. Abna kasa. Onu kasa be ma na ka me so onu because o de gan wo ka tire me say. Onu ba ti no ka tire me say ai. Ba bi onu ka say no sa o ye taxi driver won be o chika no. Me customer bi o fa ni kokoro ma ne ko fa ni ma ko sehi wo ba e no be adia asa wo fa ni ma no nya ba bi nna wo ko han guest house o hey sika say nti wo sere me gane woni akọ ba ba je dan ba ko adam ama adia ana ba ni hu ya waka na say ware nya for so ntimi a wonko me bo a ana o ma ba bo ana me time nti yanka nkura ne ho asam yesie bia sie atwam se se amotem ho ase se mo agya me bo a abana me da ja woni keke jai keke woni abana jai umpani biem mama me ntimi mewu ya ha ubewu mewu ade mama den ya me mewu me de ntimi ne ntimi bi because mama ko aka say no mpene se me ne ntina nti se we yasia mama ne so ntimi fa me musa se den asi ntimi se okra se ko mama ho no na mama se wodo beto je me ka che se o mama wo ji ntina wodo ko to adwuma so wonye wa kan to se wodo ko to adwuma oba no be mama de obi a wo kwan ofa so sigina e wo ba ho se ne ba ko ba bi na se mo na me ye ba tan betimi asigina because oba no wanye ne ho ade me bo a eni nti se ne o man ko ya wo every right say oba ma oba na nti yanka nkura ne ho asem se mo jai e de twa to diska ko ye da ban 16th July ana diska ko ye abana de ntina wo ma kwan e ma keke ne ma ne nkasa de na asie adan Sawni ba mana den kwa ne so mujina ntamo. Ono no ka si kana ka yen so dia se ne ma se boy we se ni ka se ne no se na me no ka se no se ni 100 cedis. Ebi on ma be 3 se bi o be 1 month. No asa sende. They can understand me. We wait for 1 month me. And was sending 100 cedis to asu you. No ka me ka se and kwa na ba oba no se be ma no ho mfa no. Ana o friend na ka yen sa akala no ho mfa no. Ati fu ahwe our Facebook. Ane Onia TV. Sika na KK ade kono ene guso no anti 13th April 2023 ana sent to 100 cedis meboa ana no koma Belinda eno achi no 21st wo sand 50 kwa kan ho ekoya da itwa to 12 July ana wo de 100 cedis wo de koye meboa na phone say say o say o ma block ne phone ntimi o ma block ne code no ntimi 80 cedis ba ma fan ka ho sana mbesi na wo ka bebrebe ni na bla na no wasani sana de man no se bla so betimi a afre last week betimi a afre ma bla na fake ya nza bla no ko fun nza bla no be bla no network wona nza bla no betimi a fake ya oyi mobile money we nto no na wasani kana sini so betimi a kana mbesi sika do wa fake dia sana se me pa ma on mo ni ntan ena no wasani sika sa no de ba ye sika sa na ebesi wunsam ne fantali de wa ha ne ehwe sika sa ne ba ye sika me kai sa ba be di mi so wasani 100 cedis ba ko ana die no ka debate 2 months so 1 month ana wasani 100 cedis mienu ana 50 cedis ba ko ebe kan what look at them to wasani skabe 8 months 9 months amba wasani ni ana be eto ka ka bomba every sa wode nkura no kwa busumi nsia ne sika san ana keke dia bra 9 months ni ya wura no busumi nkura sika san na keke dia ba ni sika wadi aba sa me ka me 400 cedis be kan 400 cedis kwa ndiri be specific. Yes, specific. Sika sign or the aba. Because already a woman with the evidence aba. It also yes specific. Sika sign or the abra. Mama, sika is in one of the beginnings. As 3.5% of humans are beginning. 350 Ghana. But sika brand friend one now. No need sika. Or the numbers are you.
kana ono no de sani ono no de mame no because de mame ya 3 times so 4 times no afiri ni no de mame ena se mbe tumi afra bra fe na ja ya yate enu ti na wo pese keke ne ma ne bekasa no ma na wo be sani sika na sisi na ne dia 1 month ana sa ayi akoka ko be 2 months e an san wetumi afra dan se mo akala be ma no wo ni jare dendende ena me bi ba ho to 20 exam insurance me Ghana card mi bi a ho na me so ka che o se enkola na madam o tire na de wo school me wo ha ni se wo ba kuma se aba be fa de ntimi tire o insurance me be ma ne mama madam no na family na me fa kwa ne ko so ka tire mi se mi ni wo no ma udo nya mi bra ho no ko san bra me ba ji se insurance ne ma fala no apelian pa wan insurance na ma okay Belinda se mi ya be na ya tena so na enkura no ya pese papa yi wo hu ne ma no be de na wo hu ne ma no o ka tell me so pese hu fra na me ti si aba bia me wo me ba ma ni se na mbesi e ti pese hu fra na me ma ni etu kwan wo kwa ase nyakopon ya adum afra na ka che nyakopon ya adum na so ba be bia me fra ni wa ba oni obusi na fa ba ni na ya tena se ni hu kan be pa so ya be ha afra ndi na so ma ne papa se ma so ma ne papa kan no o ti tin tina da bi wo de oni obusi na fa ba me nsa na so mi kru ni na Belinda wo di na free ni man wo di na free wo mo e papa nchen bo so mi kru ni ana ade kwa na papa tena wo no ma eti di enti ma ono ni so di na busi na fa ba mi na me nkwa me ncha na di obusi na fa ba se en kan se ma me di asem ni ye kan ni okay say obehwe ni ma ana so oba mo asi nkonwa which is which o so explain no asa se na ka tem so oba me asna se ya me na you know me ya not na ni na not na no say wo do obi wona so anya no ho ade a ye ndi ni sama akola ne mfa ne ma pe ko pese fa de wo so oba ne asna se ni hu kwan ko be kwa so nyina be bu ma ye be ha akora Izi ni tiri pe na me ma me ba no bi ka sa akora no wo hen fa na no dia asam na me kwa akota kire okay ana ma ka che na eti esa ma me ba da ban abena ma me ba da ban man ye wo ba ba ni tin ka se na se nyambo etina ba na no fa fa ne producer no batwa enkoma no so ye pese keke anya hwekwa no ne ma no edi nkomo se ho no ntimi ma ne mpanimfo metena se a enkomo de menye sure se wo betimi a season se ontume ne ma no eni nkomo no ti ye besan eno watoa enkomo no so ye da se ma bena ana ye ne no kasa ye ne papa ba na me ba bi man kan bi de ese hadwene papa no nti ye ko ban herbal center ye ba keke eba no na one ne papa ene nam papa so be kasa na de onimo e de fa ensam no ho wode aboye e wasem ne mo ba mi sisi ba mi chepe ba mi hips ana hips nga ho bibia okay ade bia ba mi tumpo sabu tumpo nyina mo hesi bibia ye ni padua bia okay minu aba ene awia yi de ye de enchia kese ebe free ba heba hospital edi amaya hwefo yetiefo nyina se obade ne ya adom na adwo dadu na nipa edwodwo no ho nanso ebi yale ekoso a na wose nana kofi ba heba hospital eba ni e betra fidikase yi so ne ma hunu se yare na abubu agu yare na eha no yare na tete wo no yebemu ahu ba bi a wayaresa ebepie amanako eno ne Dr. Ba eye ba heba hospital je number no said ye be ya ubetime de wani a kire ba heba hospital na ayaresa ne adanse enkrofo die no wonso nsa aka wo de number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 me pa chawo sa wo hwe ba heba hospital ye kese ya ye wo Kumasi Atonsu Agogo Government Hospital kese no nachi ane ye wo afa wudu ani kire enkrampatam nso a ye obi Hospitals Road 18 Junction Wadaroma fo ani kire ho awie ya yatena sie dia Dr. Ba heba hospital yaka bomu ayebusa wa wo hwe enu utie se udompe okase wo yale ya wa hoto enwo tesei ma me papa ebia na awie ya me kasei yale ya bowa ma chese wo ye ho hwe enye asam a wo kan se afedi ani da so asa manum adura no manum enso enko ma chine abokasa enko ma me bibusa se wuchini ko hen na adura da ba bia wuchini ko hen wo ye sure se na ye adura besa wo yare we your question entinya no ma na wonum gu wo yafrum bebrebe no enya
no na ekosa yare o enti da biara meka se car siwe car se car sa de wo se maka ne jeso no se wanfa no anka no na akofa ade foforo a wodi behiem enso car ne nyeso sa na nipadua ne te enti bia ba bia wo ne nam na wo bre no ɛhɔ nom aduro papa bi ani wa wanya enti sɛ wo pɛ sɛ wo nom aduro na wo te aduro nka wo te aduro ahaban yɛ bɛsa wo yare a ɛyɛ ban heba hospital ya ye bia ma wo bɛhwɛ nipa egu doctor ban kora ɛyɛ pani bɛhwɛ enkrofo ya asotie ɛde wo mo ani akyɛ wo bɛsa wo ho yare ɛna ma mi bi ba hɔ obisa me sɛ na krachi adan na wo ba ya na wani abre sa na me sɛ ma me mani bɛbre fi sɛ nyankopɔn de aduro na ma yɛ na mo bre enti wɔ sɛ me ani bre na mutu anamon efi sɛ mani amra ebi anka wa ama ɛba yɛ nso wahu de atua mu a wagye aduro a wa ankasa wa ho kekɛ kɔsoro enti na awia misra matiefo sɛ nyankopɔn bɔ obi ade ɔde ma no yɛde dr ba ade a nyankopɔn de ma no ɛyɛ so wɔn sa yare ɛyɛ bibiduro abrofuduro ba kokora nka ho a wɔn fa nsa yare enti maamefo bebre mesesa wokɔ abrokyire na yɛ ayɛ kasa ya maamefo bebre ni mpanimfo bebre wɔ hɔ a yɛyi nipa tan gyina hɔ a emu nan dade ɛhyɛ mu kotodwom akwasi broni wɔyɛ prain machine yɛ kasa mu nyina akwasi broni na yɛyɛ enso wɔde dade ɛna replace dompe nanso dr baakyɛ de nyankopɔn de ma niniti maame free US na baaye osenke ekoye no operation ɛde dade ahyɛ ne nam but o ti dr banka no se meje doctor yɛ di na ba beso ahwe ɛna me no kasa maame yɛ nya ahotɔ amene wɔkɔ adade bi anhyɛ ne nam ɛyɛ ni kotodwe na yɛ ne ya na tutu no ntimi mfa kora nante wɔyɛ ne ho hwia na nyeye enti na wɔsenke yɛde ne kɔ na nkom de dade kɔ hyɛ kotodwe nim enso yɛde ne fa prayer obeduru Ghana ha a wɔde n'ani kyerɛ ba heba hospital yɛde ahaban toto so ma no ɛne maame na ɔkɔ ni kotodwe ne ho atɔ no wote atɔ nso agogo ha wote asokwa ha ya America sɛ miami krom sakra wo no na ate ana wo po deda sɛ ukotodwe da ba ne bɛkɔ abra dr ba ho a wo ma ho enti wo ma dr ba ukotodwe bɛ da akɔ enti mesra wuti fie na ukotodwe na ya wo ya etutu ahonhoro ekeka na America sɛ nsuo to emu tutu ɛhwewa ɛyɛ yare na abamu nipadua ne nyankopɔn baadie bi emu nipadua no enti abre bi a wobɛte ho baabi sɛ ho baabi ɛyɛ wo ya ana etutu ɛkyerɛ sɛ adekora nyankopɔn de hyɛ wo no ahawa bam na baabi ahaw ne bamu a wobɛtumi aba am ye ye afiri ho ɛyɛ dr ba enti obi a woba dr ba bi ana ne kanikoto dwe ya ne ya wontimi mfa nante no ɛna me ne wo kasa wo nante fisi ye ne wo anu yie ɛwɔ hɔ ye nka enwianum wobɛhwɛ adanse ɛkɔ a ɛkyɛn enti fa koto dwe mu ahaw ne amane ne bra sisi yare ekunkrofo bebre mesi na nse ya mihia maami bi na maami kutapoma na baabi a maami sisi akyia kohwe na areho yare ya se yare mowa na maami ne na me ya na de maami ni gina na se maami na adai enti wonte Dr. Banka enti wodi sisi we saa na de akowu akwasama ado na afa nyankopɔ busa wo se na Dr. Bani wo na ade sisi we aba na evi kura ho no kura ne ye to nwum abɛda asa ɛwɔ heaven ho enti bra na wusisi na achia no bra ne nhwɛw maame no meka kyɛn sɛ ɔmna Dr. Ba ho ɛnan ya me na wo kasa yi maame na bɔ me se meboa no na maame ne sisi na yɛdɛn atene enti wa me na wo kasa ebia na wusisi na achia kɔhwɛ baabi ebia na wusisi ni mu ya wo ya ebia na wusisi ni wugina wa nyina wotena wa ntena me se wo bodade atena sia enkoba okɔ adwuma no oba fie no ɔtena se no ɔnante ɛyɛ dia nipadua no ha obɛbam ɛnu nti na wa wutwika wa wuye nipadua kora wutwika aka ne yɛ dade no emire bi wa wo de ne kofitam na wo wanya adwene de wo ka kofitam ka ne kora yɛ dade na wo nipadua na wo betimi abubu agu ono wo sisi ya wo ya na adete ho na de wo ka akotena fitam na wo sifiri ka animu a na wo nante nyina chenji na wo tu sisi saa wo trase na wo tiam abra Dr. Ba ho fa wo ka ne firi magazine na fa ka ne bepie Dr. Ba fa nipadua ne bra ne enso ye hwemiamia wo sisi na ya wo yanim na ho nto eti se ye sisi yale de a Dr. Ba afa obi wo ha ye ne spana ko na chika se no ono nso ya ne ya amani mu akoa wo ya ne huhwe enye obi di achia ne fakra ama ne nante asesa obi di emu abiebie obi di arere ni nyina no Dr. Ba behwew me se doctor akeka duro bia boma e friend lion na sa duro no so ye upomode na aba Dr. Ba ho ye nto na bonten ni ehwe oni ehunu se we na lion we na wose edema ho e instant wonu aduro na pensi bia wutie bia ne ko
enya akwasi broni aduru eya haban enti se wo how e wo spinal cord mu e doctor ba ana ye de bra no nyi obi a emfa wo yale enko ba bia enkoboka doctor se bra no nhwe wo afa obi wo ha ya na ne namu abu ne namu kasa dompe abu obi nsam di abu ana na me ka cho se ye dinimdi ama nyankopon dinimdi ama doctor Kofi ba na ba enti se wo kasa abu no no wo de haban na eto so me se akwasi broni obi kasa mbu odedade na eka asie enso doctor ba de haban e de na enwanwa sei na nyankopon de adum we adum ni pada sani wo Ghana ha adenti na wo namu dompe ana wo nsam kasa abu a wo de te baabi brani emfa haban to so na afi ento ama wo afi obi ho a afi obi ho a stroke na ache no eno so ba doctor ba ye behwo afi diabetes for emra omo se behwo omo obi on so anani ana ye ne ya nani ye ne wisi eta besi nani so gakoma yare wo nani so abada no unhu ade a me se nankwala ni nyina pesika wo enti wotena wo no wani sei a wakwala no befre no wo center market didwa enti ne ya bibia nya wani na unhu ade nkakrakra no bra doctor ba ho ni enhwe oba bi abodam e bia adwene ni mu nya eno so oba doctor ba ho a ye behwe no obi ho a fibroid ana ha no eno so oba doctor ba ho a ye be ye afiri ho obi wa na me kasa hania ene nkwe ene etete no eno so oba doctor ba ho a ye behwe ni ayi sa yare ni nyina afiri wo so afa pressure ne diabetes fo nyina no momfa mo ani nche doctor ba ho momra magi aduro na kina bi amabubu anwu anase amekun enti mra na ani ye de kasa ni nyina ba wieye tam na so ye ntimi nka yale bia wo radio so de doctor ba kan se je ne number no na yale bia edi mu afurusa ne hawo ewo abrabom no frɛ na bedan yen ne enso yen hwew number no 0244 988 004 0244 988 004 and was 0244 08 34 82 open Dr. Baye wokumase atonsu agogo Government Hospital kese no nachi ane yewo okay enkran so ye obi Spintex Road 18 junction ho pe misraw fa yale bra na nkrofo de aba nyenso emfi ahaban ne yaduro ne sa yare na yale ni nyina kwa efiefo ene abontesefo ene radio fo na akra de omo pe eye ba ya di ahwefo ya tiefo nyina ase obo ade nka obi biara ho ya da mo ase ba heba hospital ase bra na enompemu yade ne nkase mu yade ne nyina wonto ase kama emfa ema yade hodo eka ho som anonso ye eye ba heba hospital keke eti de adro ne de sankora no ho asam ne ye kan na meka se atwamene bi esura ya na no se ekwan bi so ne me ya adwene oh meti ase because na ye ni ye mu na me pe no but ono na adwene sa ana oba no wonka no kwe wonka no kwe kwa se ya de se ne ba no papa ntim ba bia mame de make akwa no obi wo se de trust kwa no odi because mishia bo ne sama bo ne ka kire me no mame me wura ho papa yate aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie eso eni ada horoma ye da ye ho abasisia Sankofa natural spices Emma Boliede Ebusia enianom ni adofo ene me kanfo Sankofa natural spices ene dia mawo Sankofa natural spices dia 100% wa meniama no a maye serious se me ba abekọ no ene ntempa na ana maame no okoye na okọ no kasa no ne ba ne kae no me mante enu nkoda okoye no na menim ni one ne ba ne kae no nti menini nya issue kakra ena oji akwala satam na akwala no 1.5 otu anufu ano menini nya issue me frɛ me maame no efinsa wo mobile ye kan ya Richard so onfa akwala ne maame ne namfofo kan ya so onfa akwala ne maame nti no de me akọ ne kawo na ho oye driver ni ewa America house na me di meka na me de ne ko papa na ho ahe na ofri bae me free bukanche ne bae bukanche what if you say me 32 years okay dia na donam wa me ready boko na nya boko sa me share bae bi 2017 e wanya nche ne ase okay na no e nodna no kra 1 year 4 months nti me hu me busan se na kwa ne papa we wo che me se oni be man fefu be man se obeko school papa hu se oni be man nyima on fa ni ko school nti won ko yi akra ne ngu ono ya se de be onyi ngu obewo na be man se so wo dia on fa akra no
nti asema ono ka kire me no me so ni mu e de ne kofi me kwa na akwa ni so a nti me papa ni Akoma FM 87.9 Kumasi 1 year 4 months no eni omo tete akwa na ma akwa no ebenya 8 years nti me no ba neti beginning onya adwuma me kwa na me adwuma na me carpenter ni na o se obe adwuma me say mpesa oton anka na me hwe o modem o se otimi ton dia me fa na me ni bi aka ho nti me ma ne ko ton anka no wantimi anton anka no ne fia na metimi ne yabusu afi na me se metu afro no makope baby foforo atena ti bi ne ko tena ebu akwa housing ho na neti ye kwa so no ho ye new site obi anton hwe ho na me se me mo aye adwuma ho no nti me bie provisions ne bujabujaa e ma no se wonye ti eno na ja na ote ho awo na wantimi anye 87.9 Kumasi ene ma me yema ni nyina eguye wantimi anton obi foforo nso beton bi ba ne pani di ni timiye na me na wati ma me asita me na ba yiti me mo me nkaw me ntiu me pia me kwa adwuma me ba no e bia ne ba ne papa no o se be ma ne nhwe o timi fra be ma no phone so se o pese sa ne ka bombi na muhia me beti sa akon ye me ya pa me busa wone me kon ye enti me wi na o chemu se boy ne se o ba be hwe ne ba enti o ma me ya we se boy ne se o be hwe ne ba ye katkisam ne kwa sorry e fe no atade bra forcing obona mane abo ne sister penyini ama ne fe no ama ana ma nta wo yesa me amene wo ti amehwe akora no akono ma me wonya me na me send this kama ma me ma wo de hwe akora nti BBC asia ene de esumwe fly away travel consult ase akwantro ho nsenkae nyina da fa beda no na wo mbo na tu kwan pa wo mre ho se wo passport se woni passport fly away travel consult wo be kwa aman bi ate se Germany, Portugal, US, afei Canada ene UK wo konsra hwe anasa wo ko no akopa adwuma yem fly away travel consult wo mo se bra na ye mo na tu kwan a wo mre ho head office wo kuma se ahinsan bonsuom wo mo wonkra bata bi nso won kran 0243421215 0243421215 ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo ese bra na wo mo papa doctor wo hua de na ni trima bobbe wo ne scientist akuku da mabre bia wo mo hua de da hwem kro mo hua de ya de ne yi ni ti a pe na wo mo anya no so ye eno ti ya de ne de he de wo di wo ni padua mo bata ya hu bia no ni what scientific clinic and diagnostic services ho ene ye ni be kire mu a doctor panin no wo na pamfo be hwe na won matu ase e de amayen na wose awo ho asam de small job okura no de bonus eno tia no abana chese awafo no awo ho asam nyina wahwe aka ne kama e de amawo Dr. Okumase atonsu munako junction woni adansi rural bank no enedi enhwe enkran owo circle Fotorama Dynamo wo Bengal filling station ya woni NS chemist edi enhwe ya Fred Dr. Penino e wo 0244087687 0244087687 Grofine mojadro mojadro mu super mojadro e border sanipa e ma de wa ya de adade mu ache so ne gina na so ntentem wa ba fichi kura enkoyie e grofine mojadro e ma nonom e ma fichire no e regular kama wonte ya bia sanso so e na wo bia na se wontime ni die ene de wo dana dwo a wo be bra na krokra che no bo mode sa wonsa e be ka grofine mojadro na sa wo so tia na tia e grofine mojadro na mse woda sa ni bia gitum se grofine makes you grow fine bomodi apabi e wo pharmacy ene baby bia enrei ene wo bate se ye pai bia nso ya no bomoden na chese wonsa aka bi 0244596532 0244596532 Carisic Ventures Zahara Mixture and G capsules baku ye nshu baku ye topa ye kabom na fatu infections na ase Zahara Man capsules me medro tatahwe enonom hindi heba mixture ye treat malaria typhoid and afa diabetes boate pressure som ma chese pressure sem nyina ebra no ase kura e de ma enu papa nyina da every Carisic Ventures 0248569335 0248569335 keke yasamra usubiem na wo kan bibi wose oba no onka no kure me boa onka no kure eti sema okan nyina no kure ba kokura enim mama ebi no kure but dodo na anya no kure ya na anya no kure mama ese o ka cheme se me ne oba ne be me ne gan ba fie no me kwada gan ni nche ma de chin na wo ex kura wo de ne ba fie be ye den oba ne oba wo na twempana dada eti se abena so ex wo de ne ba fie sa keke sa de wa wo twekura ya wo fefifu na ni ase ka wo betenka sai mami okay mami ko papa ho na me man papa akwaba kasa mami papa we didn't say
Eja mankwa kasa gu microphone mu ma me nyasa so aben wo bayi na mente won kan ye aha nti keke ba no wane ne papa ene ba minim de nti a wane ne papa ba de na so papa wa ha de wono ankasa be kan de kakra na ye hu kwan de den ade asie bi asie twam e wo se keke nya kwan na wane ne ma no etumi enya nkitawde papa wo se udi ne de same pa so me je eja mankwa wo ba ne keke ana wo ma ne do so ba ba pani no wo mu do so mu yenum o mu yenum keke na pani ana oba wo ho no ma sana keke aba keke to so enai okay wani wase dada enkomo sen na woni mfa ho me da tie fo ase na me da onua efam fo ase se me kasa wo fidie so enkyira asem mu enkyira tie fo enfie pedu ani dunsum me ho na me bai e de oba ne fidie nkyase ba me nkyɛ se wo hunu ba bi opese one retina na me se mate ntina ne ma be die on pese obeware to aka kyem na me ka kyɛ se o sese no wono agye hutu so ani ne se obeware dia ye ma ne kwai no ware to oje oba no be kyɛ me no nam se kwabena oba no ye oso papa oba ne ye nam se yu mate yo so me ni mawura tran finhie aduana anyi etino kyɛ se me pese ebia me ba be kwa ware mu ne ba tietie no se ebia ma ne ware odo ba ye mi ameda na mdima wo mu eno mutimu enti oka kyem so ba ne nya adwuma enti opese otone anka nam se ti odi aka ne hya asese oton no mewura ko ba bi ye ti dada no oba wasi miwura anka no a keke yire ko fa anka na aprogu ho no enti ma pra kwa kotogu nam se oba ye so do na ko fa ba so ye dia so neti mi so keke bi ka bi an kyerɛ mi timi kan kyerɛ so ye anase onye ɛno neti enti o ha do ka kyerɛ mi sese no opedum prepare bi akwa kotrem na ɛhɔ no yɛ busua fi nti o pɛso betra me busua fi mu na masimate nti mewura aka kyerɛ no wofa na no fa so obabi di fi bi ahyɛ nsa so ma metim nti yɛn kon ka kyerɛ no fa no ko no so me nana nti o betra fi no ɛno ɔde ko nti ɔde ko ni nua ba panni ka sɛ ko ne ba kwa kotrem fi hɔ na ko no wasoa nneɛma atontɔn sɛ ko fa fish kwasi a ho yɛ nu site tan ko di kimechina na ka abena so atoni provisions no wɔ hɔ ɛna ni nua ka kyerɛ sɛ efie no fiewura ne se nipa akɔpɛ ne metrem na ɔso ate nti wɔde no hɔ no me de me ne omu ntem asɛm yɛ hɔ anya kɔsra wɔ mu yɛ kɔ hɔ no ma bia kɔ no mu didi nkɔmɔ sa de akɔhwɛ si mo sitem si de ase ada ni aba ti bɛ sɛ afi ɛna sɛ fie mienu ne kakra ni awia bi hɔ na me bɛkuma ne frɛ me sɛ asɛm bi asi nti wɔka kyerɛ me na me sɛ asɛm bɛ na asi wɔse abena kwa ko bia ma me kɔn do sika na me sɛ how keke ntimi hwɛ na ɛna kwa ko bia sika de asɛ 20 cedis au wɔn fa sika do 20 cedis ɛhɔ ada me frɛ me wura sɛ me wura yɛnkɔ new site yɛhyɛ abena ko bia 20 cedis ma me kɔn do sika ampanya pa kɔre sɛ yɛ de na atende bukanti kro nyina na yɛ de sɛ ne yɛnte yɛkɔ me ko bu sa abena se ɛyɛ nokre abena na me kɔ abaya no ho me kɔ pa ne kyerɛ sɛ kɔ nyɛ sika wɔ so wɔnye sɛ na abena frɛkyi de sika no akɔto konkonu mu na kasa ne nya bo so yɛkɔ na abaya no se na yɛntɔ bibia na obi abɛtɔ de 20 cedis na ɔde ato konkonu ɛno sika ne da konkonu mu enti ɔkɔhwɛ mo dem no se hɔ na bɛfa adi abena so nkwa na ba bɛtɔ pampers enti ɔ sɛ ɔba bu sa abena ubusa asenyo ono a nti akire komu na no ho so no afi na ntua na abɔ no na ja o ka kire me kopa ba na kyɛw me diskara ma na ɔso onyi na me frɛ keke ba na me ka kire no abene gu mani mase yanko yakɔ na ja me kopa ba na kyɛw na edi sika ma no no ɔgye am si bisrew sese dia akɔ kodro na yan mugase awi nti mo ma ne nka he ya ama me ɛna ɔso ate na ja o muti ni site hɔ no tete sɛ keke akwakoye feri ababa no no so bitua kɔ isanse nto ko sanse no ne kyɛ sɛ me ɛhɔ no makwakɔtra hɔ pɛi nti me mpɛsɛ me de ho hyehyɛ efie hɔ tebɛyɛ ne sɛ abena no akwakoye sɛ wɔne keke ntɛmu no kakra bi ana kasekasa ti me wɔne keke ka kyerɛ me sɛ abena ne ba bɛka kyerɛ me sɛ keke apapa ne glasses na me sɛ deɛ kɔ asɛm keke die no
ɛhɔ na fa phone na me keke ɛde akwasɛ na gye sɛ kɔ papa bra phone sa nyama na man pɛ me no ma me atra mfinhyia aduane ani enti me pɛ sɛ kasa sa ebesimu ntem enti sa nyama ne ma no jai wɔsɛ papa me ba ja me ba me ka de asi akyerɛw ɛna wo simati nti bo be 6:37 ɛna wɔne yaw wɔn baaye wɔn ba no ka kyerɛ me sɛ asɛmbe na si ya be didi na tem na sɛ abena so be papa ne glasses ne ba ne sɛ no si twɛn ɛhɔ no fa ayi no recording no ɛna ɔbɔ boy na ɔsɛ classmate do ɛkyɛm na sɛ abena na sɛ papa wo so te ɛhɔ no asɛm a keke kan yɛn abena kan sɛ bɛ ma foforɔ mmra ne meda yes okay ɛti ɔkan na sɛ abena ɛti dia wo ye ɛyɛ na nti wo da so de saa de wo si di hɔ a nka bɛ yɛ wo de nti wa agye ne yie me mpɛ saa de be pɛ sɛ saa asɛm no mɛti bio kura wo maso mu nti yɛ fansi ya ɛnyɛ bio me kan wo so wate abena firi hɔ da kɔ frɛ de maame aka kyerɛ maame sɛ so de keke nya asɛm a na keke afrɛ ba bamane na medidi keke atem ana si de medidi abena atem na msi abena atem didi a medidi wɔ no ɛnyɛ sɛ bia ma hyɛ de sɛ ma medidi atem na wo de akora kɔ school wo de akora hɔ akɔ sika mu wo nja hwi wɔ fie ya hyɛ akora na yira nti sɛ akora so ampa sɛ akora kɔ yira ya wo nu sɛ de ha ba beto me so metimi ntra fie e ma fa akora no yɛ ka sɛ yɛ kɔ hwɛ akora no abena mi kɔ bi ɛkɔ police case so a ɛyɛ me ma sɛ me ba ne keke ɛka bia ba me de me so na sɛ nsɛm a wo ba yi kan nyina dodo na wo nim minimu okay na mama mi sa wo sɛ ɛbra what obetena mu fie no sɛdeɛ keke ka sɛ ɔba no wɔ mpra wɔnyɛ sɛ wɔ ntwitwi ne adeɛ saa suba na no ɔne mo de teɛ me pa kyɛw ɔkɔtena yɛ fie do hɔ ano afifu baabi a me ma ɛde a me ma me fie ma me si atim ho no na menti hɔ bi ɔmutu kɔtena new site hɔ no ɛde be kɔ fie hɔ a me muso mu asetere masɛm je sɛ yɛkɔkɔ sa wɔ mu ebi kura bɛ sɛ wa tu ma sɛ wɔde nka no mo tena yansa na wɔ mu tuo baabi a ne yɛteɛ ne na mpapa ne na papa ne na hɔ so ne nyɛ baabi a ɛsɔ ne mom dia wode wani hu yɛ ne sɛ wɔkɔ wie sika yes okay ɛdade bo kanchi nyina sɛ akɔ wie sika ya obi anim so ho ne bɛ masɛm na wɔka no me baba baako wɔtɔ watermelon Toscana ɛwɔ ɛyi wese ɛsoba snake flat okosia odi tony ya ye nana kwa keke adamfo ɛwɔ hɔ enti okohunu no ɔbɛbɛ ka kyerɛ sɛ wɔdan ho adi ankyerɛ wɔ mu na me ka kyerɛ sɛ na kɔso yi ne ho adi kyerɛ bu sɛ wɔhunu wɔ mu ɔbɛ ka kyerɛ sɛ wɔhyia abena ne tony me so me ka kyerɛ keke sɛ keke sɛdeɛ abena wɔde ho sisi hyɛ wodan fofoɔ no me mpɛ saa efe sɛ me sɛ me wɔ yere a me wɔ adamfo a madamfo nya wo wadamfo okay me na mafra damfo wo hu na ne kasa mo emfa ho hyehyɛ no sɛ ye wo yire wo ne ho hyehyɛ emema no me ne nya ho ti kasa kyerɛ abena me ka so wati eti okɔhu Toscana ha obɛkan no in fact se ka se me da na me boa ti me ka kyerɛ keke se keke wo ri hwɛ ni ye na yire we me masɛm wa hwɛ si apa ebedu mre bi no wo ka so papa bi gu aware so mpɛse me gu aware sin sɛ me ma ware no ɛnyɛ eba mutire mu pen sɛ suba mmɔni a wɔba yi da na di nyinaa no ebi anka modemo na besi wɔ sɛ mbegu awade no me dia me mitimi go bia ware we na nya awade na empana twen mitimi empana che kura no empana twen dia ware ba me yire me ware no enya bese mfie bese edunu ne nche ansa me ya me hyɛ ne ka okay so ho ya twempena ɔm sɛ ma nkɔse ne pɛ de papa de ma me sɛ me ware no okay na mu nda me nya ne ho ade ne de ne tempena twen mu timi ya ne ho ade no na me friend say oye me wura prekope eti efiri say me ye ne ho ade be se mfie be se aduonu miensani me mo di drida say nipa se masi me friend me wura prekope se me wura o mfie sia aduesia ya me so mo mfie sia aduesia nsia ya ko obi asiesie asem ye be siesie asem oje se me meyi nti sɛ deɛ wo ne wawura tena na wo mpɛsɛ okay me da se pa me da se yɛbɛtoa nkɔmmɔ no som ɛwɔ fam ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm ɛna yɛde ɛsom wɔ na wie ma mefa se da ɛma she's hair and makeup sɛ wɔsiesie m'anim kama ɛde ama me na da ama ɛna wayɛ me makeup kama metija ɛwɔ TV no so no she's hair ɛsiesie ɛma yɛtire ho yɛ makeup program bia wokɔ bia na sɛ dwumadie bia ɛda wani mo no eba na nwi papa de besiesie ho ni makeup a obetimi e de akɔ badwam a ebehu sampa wo ye guy a eye she's
hair and makeup. Wawa Kumasi Sports Stadium, Wane Unity Oil, Ena Edi Enushe, 0249 155 776, 0249 155 776. Afe Sinel Fashion, eso epam, emane memane nkura enyema opam nyema kama pa. Enonti Saudi Jumebi na opentadia efe, wankasa wodi nkura bebie school uniform sahudo ni nyina wopebia. Eye Sinel Fashion, opam nyema kama edi amount. Programs sahudo eba so no wedding engagement ni nyina no. Ya nado nyema no Akoma Sinel Fashion, na wapam ne kama edi amount. Wawa adwase Elite College, chire ho pe no semenka wo. Se uwa baya nasa bantie wo fie wo WSS ana JHS na pese wo sua de pamo a ene se ne se wo je nkwara a kire wo mo adwuma eno te wo pe baby papa ama oba na kosua adwuma madam no ne ho dwo se wo soro nyame papa eti wo pe baby papa ama oba no akwa kosua adwuma eye Sinel Fashion ye wo adwase Elite College achi ho 0242 212839 0242 212839 Afe tell Dr. Beba Winanaya for birthdays no eguso e mama 10 ma Vera ene eye wa woda efri na na akua koko enchen akoma mu nsem team ni nyina ye ka ho ye say happy birthday enkoma ma Vera ya wo Fox FM na na akua koko ese ye ma awoda pa ampa mama ne mama ye sre nyampa e de ma se wo ma woni wonkwa na emen na adom bia ewo enkwan mu anasa abrabo mu bia twedi ampom wonfa ni nyina wonfa MP usom afei foforo so awaka ho efri evangelist Samuel Mensa wase na baya ne Sunday school for nkwada ne baako enne na woda eno ti acha opon nyako evangelist ese yema happy birthday minim se photo no wanfa mana na yawde a ene acha opon nyako happy birthday efri evangelist Samuel Mensa ye ko roke clinic limited abi odi nsuoba wo ma ye bi so wase sample yate akwaba mejoso ensuo yi de si wa akono de hu ya na skom do ensuo na akono papa eno na otwimide ye ma yie no obi obaye ni bia enije frafrafo ayi ase de papa ase kama ema ladi tasomaso ti omo mbeja me ne ebusia pani ti se kura ma sesa midin ye frame na atongo okay se yi me ma me no wiye no o de ladi tongo na nukunu di Mr Tongo ti se Mr Tongo didi ni bia ma me se wudi ade mi di ade ti na tongo ene se jaba ho so eni ayende nipa bai kanka na enra ya mokaso okay eni ejaba ho pa obi bia la obeboa yen meni mi nwa kofi atongo obi obeboa yen ma ye pe ye ma me achi krabre no ye da mu nyina ase obi bia la ase do mo hwere we obisua no nyina no ye da o mase afe yen kwanom VENE afe de ena no ema no na me wo mo so because ema bebre egu o mo ho anim ase ema bebre aware egu na da no ye ba ya bodaru aka kire mo se edro janike 442 ene ne edu papa ene aba Ghana fo nyina agi atum se oyi oba na se ubu nsa wa ya se ehwo wa ya se tetewa eye edura ya to ne din se janike 442 ene ne edura Ghana ma ni nyina no obianom a o manom ma aboa wo mo ma o ma ware na egu wo ma no mu kunu fo ma chi nyina no ene janike 442 adawromenti no mema no se ye jai yemfa ye yire chi biem because ye hu se ye yire mu anya nupa eboa mo a ama yetimi etena mo ho ye den eche nti oba se ubu nsa na wa ya se ehwo afei no wo ha na nsuo bi egu nsuo na egu no ebidie no sente die akire enya nika obi so wo so oni ne kunu hia osenka be ma no nsuo konumu no na esa ba abonten obi so na sekeka no otimititiwa na ayekro mesrewada eduro ni nie se yegono syphilis chlamydia bi na ehawa Janike 442 eduro no a ema na gia tumu no eno ane ekutami afei emema no soso de eye pakum capsules aba ama eboa emema wo ye bema na o hweme wa ye mre ewo mpam de bia no ato ne enumgu ase ensem hunu ana wudi kire wo yira eduro pakum capsules eno na mekanfo edi ama eduro we aboa mema bebre ama nei mema na o maye mre mema na o mu yiri mu gya wo mu mema na o mu yiri mu wo na o mu buo mani chie ni nyina no pakum capsules ama saa ha woni nyina na enigie abafie wo ye bema usisima ye mre o bema ni mu enye den a eduro we mi se wonum a wutimi gina wo na so 20 minutes watimi akọ 4 to 5 rounds enie na se bia
obema no unya enam yare bi wan treat ni ye dia o de ven capsules no ye den ebeka ho ven capsules no ene kutamin ana pakum ni susu enie enti se bia enam yare na unya ye no wan treat ni ye wan ma rocket a mepe enu papa bi anom amai amwo antu ase a ama obema no esotia na ete mesro onuma ma obema no emu yedu e de mawo enti ven capsules no ana pakum na onuma ma obema mu eyedu na ohwe ven na ne dwumadi edipa ne se mo a mo dwonso a mo bre wo dwonso mu hawo mesro edru a yato ne din ven capsules no eyi sa hawo ni nyina edifiro obu hawo dwonso na bako na ejai bako obi wo so dwonso ya na dwonso de no dwonso ni ntimi maye obi nso wo so dwonso no de na wo hu se dwonso de no wa dwonso agu no ho eye ven capsules eboa ema bema obema mu hihyew emududu emufimfim emuye oja udwunso moja eye ven capsules ana wohia kopebito na emoa na nyi hawo ni nyina emfamfiri so na ven no ne pakum ne kabom dia eboa ema obema mu yeden emu eyedu ede mawo mesro open rei bia herbal shop pharmacy shop bia ben bia no bowram se open edro ven capsules Genical 442 and a Pakum capsules. Your number no any number no 0248 88 50 40 0248 88 50 40 and a 0244 18 32 and a 30 and 0244 18 32 and a 30 Miss Row number no a good TV no so to bet me fa emu ba akomo amoshe TV no na frɛ yisisi yemwaw na yentu hawo no emfamfuru ni peduam minim sɛ o yare no odi akina wunya ano aduro bia afei de yeduru so no eye rock mixture any metformin capsules na rock mixture da ye ba ye ka sɛ enane srade e woni peduanim entiri na emu asisi moja entimi ne afurisa ne nkoma ama wotena ase check akra bi asa na nse acheme anansi ayemi sei mesro eye aduro rock mixture afei obi wo so a wotena ase cha na nse chena na ase atata ne mo ayi dududu na I say afei no ne nsa no ontimi nya ne se ne mimi yemdie num aduro rock mixture never metformin ka ho ebeyi sa hawo no e de afiri ho e de amaw rock mixture kro ye eboy ho ban efiri eye atridie malaria ho eboy ho ban efiri asikyire yade mojabroso ho eboy ho ban obi a osa anase asthma hawo no mesro nya yaduro ibi eboboa atu sa hawo no e de afiri woni peduam na rock mixture no sene amanfo edi ho adanse no obi wo se amamman bia begina mebo ana meti ahoro bebre num rock mixture ebeyi sa hawo no nyina ye den e de afiri ho e de amaw mesro aduro no sene sitie nim na wo de metformin no ho no ma wo a wo to ase eba wo na kokom entinum twetwe pa no aduro metformin capsules eno ane ebeyi sa hawo no nyina e de afumo asiatica pain hamo waposo wachibramo kaseno emututu emuya oya eye metformin ene rock mixture ana obenom obi ha okone kete so a ontimi na nani egusu saa metformin capsules wonuma eboaw eye ma adwadifo ma akuafo afitafo amesinfo adrobafo ankronkro bia wo tiateasefo asase so no kope aduro metformin capsules titru mo amo tumrika mo amo bobo wo a wudi agudie hu dwumadie bia no aduro metformin no eye wa aduro enti me kanfo sa aduro wei e de amaw bowura herbal shop pharmacy baby eton aduro bia wo kwa so pe metformin ene rock mixture aduro no upebi kopebito na emwaw na nyi wu haw emfamfiri so mesro upenro ya herbal shop pharmacy shop bia ben bia no onsa beka bi na ni nyina no udi nsuo yi ene benom Akama mineral water ne sei netie ensuo wei ana wonum asukom nta ne de wonum nsuo wei a ebo nipadua no ema wedie eyefe ema wonya ahoden ne sra mu amu akontuo mu baga na munum nsuo wei eno na beboa mo ohun mprempi no mo ba na menum nsuo afa me yem na me yesai ensuo ni nie na wundi nsuo yi esa num ye nnuro di a ene eboa ema yare no ase etu ntem timesrema mo amuto nsuo ankrankran bi a wo hweme o ware o ye yie nhyiamu bi a mo ye na mo hia nsuo a wo se mo de edi dwumadie no eye Akama mineral water
obiara nkɔpɛ bi ento dodoɔ no deɛ mesrɛ Bra Rock Care Clinic Limited aso yɛ wobɛtumi afrɛ yɛn ɛwɔ 0248 885040 0248 5040 0244 18 32 30 0244 18 Mr. Frame Cecilia, a Brahma Demano AC no. Muamudio Muhiansu no offer 0248 no 88 50 40 0248 88 50 40 no Frame Cecilia na Ibenya Butre na ya chechum na wa wuhia dodo atubiano so no wabeje atu nti medamu nyina amase so yada se bebre Rock Clinic Limited ne wamo edinsuo abeka ho Akamen mineral water so na akono se he kama na na kwi akwaba enye no bibi aboko de kamera ntona na kwi aso fast na na yawo edinio Pastor Julius bi aboko de ya darade ase nyame adom bi aboko papa akwaba nyame adom bi aboko ama boko ai gabi si bi ayare wa ha no ai sameti ya na mhwemo metia na mhwemo anya hwe anya hwe da le ni adua akoko ka ho ai sameti ya rasa we to we ate Pastor Julius wa ha ai Osani ase he ya chama yo ho say ono de oba organizer gobe festival yo ho mo be men o da se ya ni de o ko ade a bibia be fine ona he mmobo ze wi ade obedi na ba dwi wa men ye de aguriyam obedi asebo ye de aguriyam pastor akwaba ya tie fo so mo ho anim say ya ache kakra say bibia boko okay yanka ye nua ma ya sami kakra na ya for second story into us okay ye nua de pan so ye mana ware so na me da ya ko kan ne ira bum kama na wedding bi ni e bi wade osofo waji wani nyame adwuma ama matie omba enu na no kra ba ko ensem no enyansam asese nke do the adu enyansam asese dey broken heart me ade ba because asemeti a wanyina na se yete sempena na yawo na aware ne mu ate nti mu ate a nka me ba de mpa twa se me ma hu ba de se me de akotena amanten they say onkom odi akwa ite se aseje se me ma me ba ne ade na mba twa no ma me awo ba ono awo on se za ne mo ne kan ya na ma ne bibi se ye ntanko but ade no ama ade bi a wo kwan ye fa so aye no wo ne be ma na tena se be ma na ye oboni bi kura na ne madege anu nka wo aye wonu ane ma na se nkwa oto ma me fi na nguta nkura oto ma me fi na no ma me te na nkura bi kuta aye obi a wo de wo ko hia no ene na ma nguta za nkura sa ne pa ko no ye ka te se ma hu sa nkura enti anu de ye wo ne kwan ahụ enti mesre yenu abai friends maabena mesre maabena se se nkran woni maame ho a on friend maame ene mani ya na de se woni maame hia ye bia mu hia na mo ye hia na pampapa bia because se on koma wudie nyina ya kwa tasa brai won ya akore ye se resika ayi se ade ho my kids money ya na that team so ya what ase what happens there my kids money so asempti my kids money say dem am won be here but who tell me on so copy on case money but money copy on case money because na say we watch no be any ho you and I were not there okay my kids money 13 cents March and say April 13 April 2023 100 Ghana 21st April 2023 100 Ghana what send you oh aba what does it we probably 700 Ghana cedis also say 300 pen wanya me want to the was here bukari the pen na ama udimu dey na 300 pen na wanya ya sister oh the mu ye dey ya come here say copy no buko yes I say tro ye di one up ya tro ye di konkote ya tro ye wo bufo mi ya tro kire say o kire bi
ase me onhwene ba na ma ya do so e ma no se onhwene ba e na ye oni na wo e no onhwene no ba jo scale bu so ba jo e mu ye na wo na asande e mu ye na wo na asande ye oh ntu de onhwene ba o de fa ne ba bre no na so odidi no mo mbi ni a mo ma ye nyai sa de no o ka say obo odwetire ene amana me catch us of say ma se bi o no mo tra ahomete eyo ba yare pe no ho menka so no pe yare ko yare no bi ampe na imu yare pe no ho ene oba obo dwetira na ahye ama e de na onye se wa ko ba dwetira se nko de bebo na o chana na he o se be pemfro o chana o ba de o bobra mo ma ko homa yi anu so ni asem no mo ma ko homa anu so ni asem no ebi bo ko homa ebi anu se wo ba yi ka se wo bo dwetira wie ya wo de na mfo ba ye ya wo ba yi millionaire de ade be di ye no mo antue yi obi establish business amount the obi dey so just was side amount dey na business for so be e dey say papa ska share na be share e dey me na for so be sika ne ba she say no adwuma na wo ya no faso ni na samba na mo kai ya bi na lafiya adwuma na wo ya no faso ni get re 70 cedis maya na 70 cedis na pa wa yi 30 cedis free mu na faso e ba re ana wo yi bia bia ye bia faso ni ye die enye sika no e dia abo wo ka say sika dotting na osare ko ni na fo bi be ka ho e o fa de me ka o fa me ka ko ma no ko bi do no na fa so na yesai na yema te oh e fa so na yesai wo tikeje tia market wo se uye adwuma na obi na nsa bros kan ko to bi ani ni wo tikeje tia market e diva obi nsa ko pesi camera na fa ko to bi ani efie enwumra aduane no efie aduane no akwa homa no asema eno de se asa mun ko ma creative wi asibi na mutie mun ma ko homa akoma na oba bi mu fa mun ma ko homa mo a nyina ni o mun ma ko homa akoma na efiri hene enti wo that member no mo ni dia na mo che mu ya ba bi na mo fo mo dia meka ho mo fo mo dia meka ho free responsibility efiri hene I am a sadia of fine. I am a sadia of fine. Pastor Julius way. Shall you have more provisions? And for one, I am person. And person. It's beer. The whole day of a tongue, Caribbean and fast or 50 Ghana. Nasa na fofo ba bayi milo bayi milk e betwa team pampa na nwumra wo 50 de back on ho anya na fa so na ekoi getra nya sia na be se ama me bo mo ma ko homa wa kan short sa obi enwa mo ye adwuma onya fa so obekoso ya ena na se bi wagimi eto da bia da bio am fa so be nya say 50 cedis ko ama that you can live within your means now if you want to a day you might keep 50 Ghana cedis even government a day you might come pastor kagu ma you na say menton kan ya to be wa ama be wa o kasa obe ya won't fanye mo mo fa na say they say the kasa provision person na de boa no ya de mo bra e ti say we ya wadwe say a day bi adwuma me ya me a day me fa so 50 Ghana cedis as I say we did within 50 Ghana cedis no fa wo de ya be ka ho ni nwumra aduan amen na ba ma 40 million ya bi adwuma ma what's that so you on sanfa de meka o de on fa meka o say na ahia no asa de bia be se on say yakan ereba bi wo mi kuro mo ye provisions o de ba ko ho ma na sika na ekofo mu ana be ma na pebi no de abehye mu eno ne wo ho na sa wo hwe kwan se sika no ana me fa ma ko ho ma sanpa fa so sanfa enkanya adwuma ne dia enye yo ame asema ye kan nya se bia ti o de mo kan no ewa adwuma bia na se de ti o de wo kan ya can within 50 Ghana a day as a prophet and wasem yem fa na say omunya more than 50 Ghana so say na obedi why ya adwuma within the day no when ya be 100 Ghana cedis 200 Ghana cedis 300 Ghana cedis as a prophet but your prophet no na say uye mu 100 Ghana cedis e dey Akoma but your boni be ne but me but aha no dey can say e be na nipa na gasa adwuma na we no ko guru dada enti se wina kese o ene maadwa you 50 cedis fa kodi bia bra be ya duane ni a ene na for ne ba be sure say e ye wudie na meanwhile under normal circumstances ama o ye adwuma you should work for prophet as so you adwuma bra be kese wina hwe enti nyese bia do mfa so na said no abrabona ye bono emfa so na wunya no bi ye de bobra enti se wunya mfa so bi ya de adwuma na wo kese wo ye no ene se o close no
and to make we at a Ghana for mass who could be a Jumama. No name for Subia and Fabi support who could be any for Sudia when I saw close. And for Subia, I'm telling you, so one may be a 50 million, 100 million, 150 million. I'm no name for Subia and free money and for support to bear mana and you walk to a human never Subia. So, and to be Cassa, Yanaka, and will be a Jumama so Mokoma, and will be a Jumama so Moko, I do not know if I saw already. Hey, Mamma, we are not now, Makoma. We are teaching now, Makoma. But so much more, a 500. School fees, one year. Oh, we are talking gay case senior. They can get the money now. Get case senior. But you didn't send me a car. Get case now. Get make it point to say. Or man get or so man get national man get you know. Or Marco, you know why I can. Tagani can say, or the skill could your school fees here. I hope not about a can and I okay. So that's here, and another the Ossiman for said you. I'm going now from a table so you have to say my cousin and I. Madam Messaka, Madam Messaka, Manoko. I did for some to say, so that's here. And I'm a point I'm making now say. We are not saying that's a Bema Boako, ma, ama. Now, you must say, it's a Bema 40 million credit, but you also the person on Wabuano, Atambiamano, but also Tamano, Uncle Wana. So and you want to be wow mama ye because of them bulk money from now expect to say ebia and now the finance say o mark of money the finance say o mark of money it means that you now we and provide the bibia of your and I say you now and the provide the bibia of you see asana Ghana can ama any basis yen support to say be ma obi adwuma na obi ma for say bia adwuma ye be no wo fie de anwumre wo hu sika mentua nya say because obo na koma nya say na pese kire but me so on the other hand, person say man so say Bema bo wakohoma the omo dwetira the esesa wodi esika no eye no emfaso esesa baso say Bema bo dwetire na se emfaso ma adwuma na we no so a ene yes otum if say emfaso bi ne so enti be ma dwetire say adwuma mu na okota na eme fa na ndi okota adwuma mu na anwuma waba na masa be yakom na masa ba be didi de ope bia na masa to ama ade che wakọ adwuma emfaso be na wo so. There should be something I would be feeling about. I'm a camera, but my Anne, Bearman and February, but also and Sessa quiet to say, a human if I should be free so much, and a man for so many also. That's what I'm making. And the man doesn't get or boy or mamma, I do look as I would do 1 month, quote me my human fee. 1 month to this war, not human fee. What's that? See, a 1 month anya wo ba nko a na ama na ba ma so nko na hwe bebre ba o ba say you want to am from o ba o ba so na ba hwe bebre ba o de we it is a 1 month per you see oba be you see mom a lot ben am use Ghana has mo just ba bi o wi ase bia no akuru kire ne mra na o de abeto Ghana ha na muzimu ye tire ne nka ya free tire me so kon mu ana na nya mo so na mo se anya mo so ya ba ma ya free kon me so tire mu na nya mo so na mo se muzimu ye tire anya mo so na mo se sa kon ni we te wuntimi nyina na fe de kon ni no na te wuntimi na support ti na fe ya bi o ma wa gunu no supportive system of what is the support? Supportive system. Ya be adwuma wo gbo adwuma na supportive system ne ye. Afa fa so be na okon no so. Ye nte kon info na etere nkwa. Oh, enti adira ye ka no. Aye balance am tem kire say menwu adwuma meka nto ko say wa ma comment ya. Ena kon ma na gbo adwuma. Woni business strategy odwuma gu na kon masem. Nyako masem na wanka say dey wudi adwuma no nkwa dey no e be no wanya bi dey amobra ntama yem face fact yen kan sister no o ma ni nsinkonwa bra ne made obehu wo mo na sika sister bra yi asane no o mo ba am say jama June July ya na oja ya am say dinko bi but am say from a yi na abanyana no watua ali so bono mo de eti ne ma no baby o makodi bi asese o tie ne kasem a enkura no kura ni wo no an ho e wo ne maame ho pen statement o make no just enkura no oni na me amene wa wo me ba what am obana de Akoma ma na pajo me ma de ono nyinipa ma so ma Akoma ma na onso ko pepe bitin it doesn't make sense. Oh, but who can na kwete say my entamu but mo ya de mo nye de enka me ken kwena nkura wo ho ayesin nkura wo ho
but who nkran wa kwa wuntimi hwe what am nkran Akoma o ma me no nse nisika what is this nkran no one ho but on make that emphatic statement wo na me ba be hwe ma hwe me ba say Eraba say ne maame se won train ne maame se won train na say be my say oba no de ne mpanimfo oba ama mo be ka asem no wono so ya ono nko ne maame ni wono nko ntimi ntan ne mpanimfo ni hia na o ka asem na so ka so obehwe ne mba o se one ne mpanimfo e ka asem no enti be ma ne mpanimfo e ko one ne busuafo oba e no so ono nko ne maame so etu kwan enti train but don't say as boy the message na nkasa enye ya ko ka asem boy the message ye opposite ohun ne ma. So again prevented from seeing the ma and me no the way again is can sem no and am make say we home plan na nkran nyere because on make emphatic statement say on nkran this and ma me bansa which means that nkran wo na because nkran ho asem ye kan ye ma me ho asem ye kan say ye kan say bia asemasi and also be say nkran say bibi ho ana o say ono bibi en ho wan kasa so it means say bibi en si ye but ono na wo keke no pen men ma hwe. The message statement no making here there. Say who papa ma dey question say any nkran ko munni ne ho. That is why I'm making that statement. This nkran won there any ama. There is no harm say obema bra na hu ne ma. Na e kira sem wo say so mo ka. O ma kwa kwa it's fine. This nkran won ho there na mesre no. O ma bra na hu ne ma. In whichever way be obefa ma bra na hu ne ma bia o ma ne hu ne ma. Na mum so office bribi wo say mpanifo sim konwa ka. E kire no o ma ne ma me ne mra say de o ka say ma me ba no. Na o mu sim konwa ka na mfa somdue emra. Brian so my broken heart achina too much. Where say abra be wunkwase wo. Is a man aba no from one. A man aba no na kwato say on small girl. Ama say what one kuru what one. Udi agro man no ku. Nti de wo ye hu de me hu so wu ba. Because say dia mo ye no. Dia be ye. Any pie dia wu ba ye no na mama obi so be ye bie. Bro you to nya to say broken heart adro no hu nyina na ma be say wo ye say broken heart. Na wo check wo bia ba check the drones wo broken heart so kakra wo. Na de wo ye de bra wo be wo pu cheche wo be wu amai omo sakra o. O ka say nya no ho wo so sa. O feel ga no. Na wo si agro no die. Ga no komo no metim sa ga no komo no bo. Ayi na bo san senko na ne ten. Udi wo ma no papa pese do ma me papa nya abo ayi abo predu achi sa na wo be ya be wu oba nti na yesa mesre Ghana fo me ma munya kefo ma no mo nsakra no so de onye ne so ochena ma no mo pe bibia de wu o ye obeku wo ye na do ma no yese sese mfa Akoma mo se ye de ne go mo se sese mi Akoma mo se mfa eti ne mewura mi Akoma nti bra na wo tiri ba wi tiri ma se no kra na wu no ama wunu ni kasa ne ho wo so ya kra dia ye no se kwa na wa kra ye kwa 3 days no woni di yo e to kasa 3 days woni di na meti ase de enti ane ho no wo no serious broken what we dey no dey ama are ya na moye bibia na mo magic bia moye besia na ya si bibi sheho besia na ya bibi sheho then sheho rado sa that's da matifo ina ase the woman behind something waiting there rado ha are ze matwa so mama mi so na una kusa ze matwa so mama mi so na I don't know. I'm that table ase. Ngati efo da se. Na na kuya. Na bra ni o. Ma bra. Ai. Abra. Yesudi. Abra. Yesudi. Ma bra mi do. Ma bra. Yesudi. Yedi sika. Yesudi ne dia. Yedi oda. Yesudi. Dinedi. Share. Na ma wa hu abaya na animu ana. Share. O di ade. Because say ma be metwe da ye kwa. Oba wo tifie. Shepe. O si mi ntwitwi. Me mpra. Me nanka. Eye de ade a. Chese ade bi she ho. Besie na si bibi she ho. Wetin dey there? Rado. So. Eba. Something dey there. Rado so. Front and back. Na ka say some ketwa. The view is view. The hearing is hearing. Here
the armpit is boiling and the atoa is boiling. The wine is wine. Yeah, wine. Very good. Amekutadio. Na fe no mo show mo sui. Emma. Ha. Na lumba bwana nyom no nyame nhyirama. Enkanka ma. Ha. Chese omu hu wonfasoa to the extent say chese wo free be ma ho seconds na entasentase eche no. Obi frɛ kɔ obi frɛ wo daade ne hu wo na ada ho obi frɛ nka ye de na akɔkɔ ho so wa hu no obi frɛ kɛkɛ hello o ho te say me na mo ha no enso be ma esu na no dam bo wo so na ada ade ne ho na nka we ye kasa wo machine da wabam ada wo ho ade no da ada so wo na ada ho wo fu aye den oh enti wo ka ho bi mumu ha na ya munya ayesem no mumu ha mandare se waje kiki na no to na purumu no ha mumu ha ya wo tete ha ya wo tete kwanche ha ya so ha ya wo susu naka wo be su sesi e wo be ma wo ba wunya bibia oba ne kwaja ne fura ni yesu mama oh unse ama babia na e ha me se na me yesu su se mana omutwa ba no de plaster tale ho no omode ade e be edwodo wo de plaster tale wo se timi ye be di yetunum na me ya hu se sa ma ne bia but e chire nem hu se yawudie e se ba ni mu na eye hwan ne kofa baaye wo hu se be ma na o gela woni na atwam woni na twam na kana krakra ya you can form you hu say ne ex she me se wo ye obi ade ahweyie na wo be ye bia men kan kire ne se wo ye nipa bone ni eti me nka obi asam ayo ba ha to me nka obi asam ba ha wo ka wi am se ma me nkobu saase anwie e bia na nipa kro no wo bibi ntia wo ye saade no na wa musam yi a wo be ya mfomso oh ade na wo girlfriend na woni na wo former girlfriend eti ama wo bebu sa ne se wo bebe ma ina ye wo sa nka be ye ho na oba ne be yi ne de ba ye no se hwe me de ode aye me wo fie ma wo foforo na edan ne ye mienu na wo de wo former girlfriend abase wo kofa ne o ma ba beton eti wo mra meda dan ni mu na ade achi a okwa akofa ne o ma aton na wa kire me yere eni so epaboaton ya kire ne epaboaton so ya kire ade na ye twa gu ho na obi kofa bia beton no so no so ye kire na ko wo de wa bebe wo ko fo bia sa de prada wanya bia te se prada da ni ye onim ye sai aka fani ko jom ha ya o mo kire ma papa bo no ye kire kwantam Olo ma ya. Na say ntina oba ne beda o e kan. Ejo mi abeji ni ska oba no so de ne ho abeji. So wahunu wo ya ade a mo ye ma ade a eya. Okoye ketua bia na mo nsuru ehuru. Na mo akoma ehuru ebege sa. Wotumi aba oba na ba beda mo dan ba ku. Ada sole. Anajo no kro hwehwe wa ba ma oba fa nji ya Oh, take. Mama, uba hu amejo nso aba na de we ye 10 minutes. Obibo. Any home. Cookie. Quick. That's how can quick na de ayi asoso. Quick. Translator we am me you. Ayi to de obibo. Asa na say pentem. Shaha de pa. And no watch 2 minutes for me na call baby. Quick. We are omoya na de we yi ba na da ho. How many minutes? Wo pentam no. We no ne de wo bodan no ho no. Se si atusa na come baby. We ya cha encha. It would yes no ema ye trade wo yakoma we mu. Mo mema mo se mo de mo ntworo no ema tworo egu yakoma mu.
Into wo your bad ya wo de ya hwe bema ne bema be gina akasa sesi e ntokwa obebo twede o mu wie ya akire akohwe no mo sere e ma be ya ka 3 years 4 years ni ya aka it is how me matie it wo ba wo ye ne sa de ni remfi yo ono so aheda wo be ye obi o aheda no ye ne sa o aheda ko hu ni classmates na ka we ye o boy wo ho a ni nyina aheda voice we ye wi a ye ma ne ka fo o aheda wo hu se o se me classmate o me aheda me classmate o aheda no ye sa voice no se ba se be ko fo ni kura edi na nti se ye fie bra ba fa ko di si wo hu eno wo te ne nchen fo no ho so ye ni padi ya ye nwene ho kakra eno na akofa nsem we nyina aba oya de be me bo na ba so se de be ma ya ha na oye no nanso de bim di kodi fo de bia ese se wunya abotre woni ema bi ho na nkano ano no won se wa wabusuafo kan se de bia woni oba eku asesa woni omako sesa woni omako enti wo kura wo se agro na wudi o but wo ma na fono no wo sesa ko wo so se nya wo yamu a oh wa adia wo be ya wo be sa be su hu akire menye ene waje wani suwe akofa we nyina aba wo na wo de sa ntiti mu ni nyina aba wo na wo de ntiti mu nyina aba oye oba bia wani je ne ho adia wani je ho de ye hwe ni yie ni ahwa so yie ni abo ho ban yie enuoma bi wo ha me ho no ba bia menti ase ama mema oba no mesre no omra no mecheche ye mu yie ne se enkwala no enkola no anya bia no se bibi wo ho a oma ye hunu e bia se ye be ye bibi a ni aba ni aba ba ye na nkura no ye tumi asi ye ni wo mo kase o si ye ni wo mo ye de ye oni ehunu kwan ya ye de be de e be fa so na se me ba je ginam twintwan se me ma wontie ko no eno so mo fa to ba bi e na amamere bi so ha ma adwene sasa dia wo mu hia mema na monka je se ye kuru mama mere no je so be ware mi ansa ne yawo na nya sa upami o mpami o baba be ye me ho ade o ansa na waje wo ma mesra mo eno de ye sire ye nya mo tribalism ye ntimi entwetire sa no because abushia bi wo nim sa mamre ya mama ne banko ho debi sa mamre we nka ye nsa nko unsa da no story bi ba ha sa o sinka won pe oba no wo hwe ne kase ni bi on pe oba but amamere ne kire se wanya oba ne ho ade a enkura ne nya wo de a se sa na amamere yiti o se ye kwaje nkura yi nyina no se ye koya amamere eti ye sra ma no mu hu mema na o modomo de ye ne so ka kire no wo ka kire no be ma no na wanti ase a ebi wo mo ha mu ye o mo de wo ka no wanti ase ne ne koba ne aka wa refer no se bi chia me ka kire wo se ye kuro amamere no ye wo ne mewu a sasa wo be ye me ho ade ansa ne de oba ye de ama ne ye hu se ye bo ho ba se ye be hwe nkola ye se ye betwa ne ntwe mienu ne ho nkone bansa eno so ha adwene eno so si nkola no asade ho nioma bebre eti ye sra wo mo nka no kro bi nya dai enkire mema no no mo ba ho a omo ahwe yi ama medase nana kwa medase papa na quick credit investment ma obese ho dwo bomoden kra ne ya bia school ebi kra bia bnada ya bomoden aso be kwa kwaje besi emergency aba bo wani a na chese woto wani a ensa ba bia no bomoden so be kwa quick credit na wono ma sort out emergency ben na aba bosom ne nyanso ye wo hia sika twitwaje ho a quick credit ma obese a wo mre ho wedie enya afei no be kasa kofa bibi besi a wo umfa hwensi a wo mi account wonye savings eno Ghana card nyumade nyina so Bank of Ghana and amomutumi krata 0302200390 0302200390 Kovi organic tiger nut powder eya tadwe ya hata ne kama ni ayam ne powder kama tadwe de ubenya nuane no etise carbohydrate protein and afa vitamins no benya A B1 B6 ani si nyina ewom minerals ahodo etise calcium iron potassium zinc chese munuane no edoso papa eno nti wonm se mo aduane enye wadro enne ye ntena se ma yade ne ma ansane apa no wadro eno an se ye jade hono a ehwo na chese nuane
na ye de ne de nro no eka ho eto ye aduane ne wie na abedi pe atadwe powder no asebi na de afra koko ne nkwan aduane nkwan de a sabi fra nya san so ha wote wakora no a wotimi sagu anum na awe ne kakra ano papa wo so de ensuo de de na de bi afra no abom ebeboa pa ma ne padua no agya ne na so abre bia Every Premium Nutritional Limited na wo mo de abadwa so na Kumasi de Poku Trade ne Fred Mens nyina da wo benya Kovi Organic Tiger Nut Powder ibi atom 0200 777 277 0200 777-277 3P garlic mixture garlic nkwa na wono matwe de agutuo mu kama aye na duro kama afa wo de haban vitamins enyina hye mu ma ne minerals hye mu ma wo de aka ho ne no mo enye ya eboa woda sani bia bo ho ban ade free yade ahodo ehom say high blood pressure anasa wo de no sugar level no na wo soro why kese ama na boro so anasa asthma na tete wo de ogu nsu a wo brepa ne ka ne so ko won kokogu nsu sese bia wo teke mu long journey obati driver medwon so obia be kwa bana kwa brane no ogina ho ogina fa kon sa nyon so ne maso hono nti wa wote sa na ma sanka 3P garlic mixture na emo ho ban emfamfiri yade ahodo nyina ehom every P work natural baby eto no nyina da 3P garlic mixture wo mo de garlic kokwa hye so de ato ho a wo glass to mo hwe wa paye no ubenya bi na wato 0248928824 0248928824 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wama wallpapers a efe ato ewa bomrem enema nyina wakra de free Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden and ode abedru wo man Ghana mom no tibomodefo ni kire mom dia wallpapers a colors wa will be a TV ni FM studio na wallpapers jana na so for ni chiremu Alaska Star Enterprise afa bed sheet ahodo blank curtains original curtains bar TV strips light any airport chemicals ni nyina da Alaska was for ni chiremu Kumasi Adom Mrs Anoche Plaza Brosani Mall na abajo dia tufo boom 0268419596 0268419596 na ene bema bia sa homache no workshop ni mpeja ene you are missing out wo ka kire papa enam said I would have a hospital aba mmema ne said wo musika no pie peja tadue mu den I don't na sen be ma ne ma nkoye mfa ma so hono agesi wo mu gro ho ji usika di sa ne ye so mu na ba so mu na ba ye de nsa fata ya no kakra na ba e ba so enso ise shi bebrebe wo ya de mesro baba de akwo doctor da would no mu so hono na atesa o mema ye no ene ma nkoye emfa ema o se mema ni bi mpe for play ni ono a ara no ho ba di o mpe for play o ta agro no ho cha oguna ni mu ase for play for play when is I chemu eno ni romance sa wo se di ka agro ye ho ansa e wo se agro ye ho me gro ho no agro me ho ansa na ja na bi mu mpe o me se me translator net o chirem ujai me se wo se Popian so mu wo interview bom siki and I say ai mama ni bi banya so anya romantic but ne ho eben oh yeah na na ha translator ebi wa ha wa ya so ya was afa no ne ho so na wagu agoro no wa se wo fim nyina enye nyame anka kausi mu ma no na se ba ya na ehehehye eno so ya wu wo wada ji o elu pe ni abiri ya se wo ena edwa dan ka michirem na edwa nyame ya me fiada mechirim nyame ya adom Friday mechirim Dr. Dawood wo ho ena mana meka na ndo mo ate de meka ya se are bo ase suro wana ase ya mo ase ho kakra se usi usi poni na kwa je bra change channels no be wana yeah oso sa wonsa na onte ku hu a temperature no feel wonsa chi wo basa na ogu agoro we na wo wia na ode ne nsa be ha wa adwene no ode ne nsa da ne ode wura no ode si
papa Dawude mesra kawo wedie doctor yesra boaye na emema no ko Dr. Dawud ho me kan wo be problem boss yi na kwa ma bo ma sami so yesu pesa ade ka ade ye nya ade fu za wo sipo ni sa na kura remote no esa wo change channels ni sa wo to na ya to for dam na do sa be esa na ha jure bi ni ho da bi enya ho ye mpe kura mo wura fufufu ni ade sansamfo ni baba papa wo ye nyamre kura antena ho this year de ni bre eto bi anko Dawud ho this brother dear Dawud ho ye be na ya kwashi tietia obaboa yesi ye ade na Dawud 360 no wonya no bia bomade apa bi nam se usisi ya wo ya wadro no no ene ne ointment ene nam so ahono he ne sasabro ne ade de nyina no wonya 360 capsules na etopa ye wo mene no na o de ointment ne so etu ya na se afa Dawud he ba mesa malaria na se wontumi ni di madede achewa ma wonsa enka bi 0244886437 0244886437 papa me bra honom ama yi di nkomo na am say ene 15 for oh yes sir ya no ba ya ka papa ana 25 ana 25 aka 5 days na say aso dabi aka 5 days na so ya mpa de maza no bi any ama le tira no so record person so fun papa ya mpa de maza me date in the house 15 papa wo de no ka mama le record show the record okay be ma show down papa show down we Akoma mun sam show down ama me ba no acha nana ya ohunu ni photo no acha opon nyako okay in fact me Sunday school for nkola no odi mu pa o ya de enne ye na woda Awurade enhira no na o mana disua enkosoro na o meye papa e mana busuafo e wo Yesu din mu na Sunday school so Awurade mfa no so na enyini e wo Yesu din mu ama kansam ne de mawie na na kua ne sofom na o maka ni nyina wie ade na de mpra twen de baba no what dem na me busa say be me ade job o say 30 something into wari ana yede 32 o wari ana yede wo ye wadwuma kama menu akapentali o sa wo ka wo de ye wadwuma enti die ne si kwan se me nkoye oba ne ho ade se niam mienu o ba ye oba ne ho ade aya akola no so o ba je nkola no eye tu o pa ko ya nkola na mamre no na je umba ne je amaame ne manenko ana se o ye maame ne ho ade abeware ne mu anantwitwa ansa na akwala no so o ba je nkola se ye mu ya wo de a e be fira busuani mu a o ba ye nkola no so ho ade so ho ye be sra mema no mo ko mpena twen a mo wi ba bia mo ko sase mo ye kare o be ka se wo ye tribalism but ade na wo ko wura mu no hwani ye so consequence bi e ba bia no wo betimi akopu sa anya sa mesra wada pe wo so ne wo de so na ma wo so ano ne wa de na se wa nim no enjeju ne ko wura ba bi wie na wo ko ye ho amamra na fera na ba ya isem abusua bia na mamra tribe bia na mamra etu akotomo a sa wo penkwala ne dia ade wo mo so ti se okoware oba so wo no se wo ba ko wo peninti mini se na wo pena woro no panty no no wo peninti ene wo ba ko kra nya hwe na fine wo de na wo ba ko aka ho ma wo mienu aka ho sa wo pade no eji hunu de wo mu anya sa na wo kase ena fa me ma breme ena me je me ma ye mfa ma wo ne mfa ma wo kira emrada hu na kuya kase sa na ba mu nkan wo nkan o na me kana ko ada na me kase onka just wo ba bia wo wo ama enya likely so beka onka nkyerɛw se na ade ne tie wonya wuram nya me kan da bia am se gote bia ne tie gote bu a wutie ma na ho nkotwa enkoda ne ya te ase ebi na akoya ko tie mi nti akora ko di amanten ekwan tenten atebu akenya me so ufra na kwa ufra amanten na kwa atebu so akwa ko di ho mre mi ko awia na yeso obi asoma emobro krom ho
obi asoma mmobro e ko bo obi na me ka ko hia ye ama mi ya beduo na wote sound na e ba me am say de ka be ne di machi opeso sam enti mi jaka na boy bi say masa jina na horo ayi hwen ko soro wo ni nyina me hwese tokuro bi na ba bia na mo yi twam na me kai hu pepa eso wo ko bo obi nti bra odi agora se ro mbesi aso am ya be hwu kuma se ya no nya nipa na beba mmobro na beba bebo ko ya akwala no ope akwala no ko ade akoye na ade ma no na fa wo mabra anya sa ade a ene akosi ko not nkwantia unim na akọ wura mu de to so mienu emma no ye besere mu kase ya no mo bobra ya munsusu ma mo kamse na mo tia kekan de sei no eni wo sa wo na fa kwa mabra fa kwa ene busa ware fo dodo na bwa ko me bebre wo muti mobra wo ya dabio tini mobra sha dabia yi 100 dabia ene 50 no so na me go 50 de 50 no so mu bi en ko 50 no so na ba no de am nana ayi kafra an nkola mamu mu bi enu pe no kora 50 no so sabusi mu dia no achi dia protocol mu ntobi da na mawu mu be 2 years ne saa na mu di betwa kumasi ho ahia enti no ya plane wo de kakraba me de kakraba wo wajuma doso ebia obi o ha ni income no so chen be ma income so chen oba income so chen be ma fact no fa wo de anu me anya we me de me de me aye we ni ya de ko wo me me fie wura shase yi eno ne ya de ko enya me ya do yetimi si fie watasman so akoma bo besi ne minima de koro kisa me kwa munyina wo ha munim ne ma di fie wo de bi ba yes ono so kwa what the about nti da bia na papa wo dia wo kan ya ta kwa homa bomo papa baba babu ama ye ni say no ya kan ya kan evangelist papa ya kan wo bia factory team say evangelist so ma kwa homa etie da ne trim e confirm a wo toko fie ngira ne tilapia ne ade na toko fie no na ko toge na ntwitire no ne ade na wo toko he fie na no me ye yara me koto ba ye kwa otofi akoma na ya aduane eti ma we enwa atope ana mtofi ya kofi eti papa wo de ne so fi domu ba no de kakra ba sese cross kasu bia pa ye bisika aduane wo wa ye me exactly ya wo de ko akoma no kwa ba de na ade nya aduane to iti ya evangelist ba so ma ko homa wa ya sa ne ma we nyina achi no surface kato so enti abesra mo ma no se mo pay na ye ne mo na ekode a munyi sa yibra ni firi wakwan na mo kama adwene mom na this time so man ni as because o mu ye oba bia ko ye bi sama na na se me na mo ke mo se mo me ehun se no ka na aba na super to na aba no so na ka da se nipa wo ye papa ma o ma momone ye ji receipt momone ye ji receipt ko bi ye ji receipt ye to nwe ye ma ye receipt ya ma ye receipt na se ma bi ye to ba yire ye ma ye receipt ade chi no ba ji receipt na ye ka se mo fa mo de ne nya japade ne ye mfa de akakra mfa support mo amu bia ya dia na me kan emema ni bia mama ne ni ati emema ni bia mama ne ni ati enti ya besre de ko mo ma ye wu na ye ba na mo so bia so ni fan hwe nkwala nti ne emienu ye bere ene agro ne emienu ne ye di agro bet nkwala na abamu no ene wo mu da achi nti ya mfa sa adwena amop na da bia we bia we o ka so mu sa what again say ene ono so me wa na mewu we so se me we so obeku me eno areko na ye mpra twe kwa nti mo anware anya hwi but nkwala na aba no bra panyini ko ye nkwala no ho amamre na je wo ma okay ana se obeka se ompe omfoma de enko pedi obeje very good ebi an so ti ahonpopo achi yo na se nkwala ni wani da so wo mamu so unsa kan wo ma bo nsa ahonpopo ni nyina bekọ malaria ni nyina bekọ aha nti ko tua na ko ye de se wo ye na se gane makra na je wo ma de bra na nso fo mu bra o ma me because ono kra no o ma me no papa kra je ono no de hwe nti o mbetimi aje no ma hwe na ya wa adwene se o be ware be bia wanyina duru no wo ko school feeding no ebetwam okay one na ni ebetwam ye wa so ba wa na unya 60 years na untu school fees nye o na beti say carpenter obetimi afrodan so bie wa okay and me yanka o free sure be hwe from there na bro cut e chi wa
me de kakra bi na meka won say mema wade bi wo mo ho sese omo chiti dia wo de kwa busia ho oh family rade aya afa no kompai bom oh pai me oh obesesa me wa oba afa ne kuna chi ana one wo twempna na de twa ho baako mejao ko busio wo be ko tu Bible Bible say mejao wo di fin kame o mama adwuma ka so ana wo se adwuma ana krachi wa se wa de da do nyamia mema na ama mani ate oba we menye so on se ye tie nya na o kasa no na me tom so we na we de bramia twempna me anam kan bramia twempna because bema sebi ono etimi fa brush chichi ajaye eye bibia so oba no onye crown rest mema dodo se na yes ade no ene de na o keka no na otimu se sebi ohe na nani wo fom de aha ena oboa de yemu okasa odowa me hu ne se oja ne hu nyina ma romantic guy yes na aha am na ntwano numbers mienu na aba o e ma mienu ba ko de ajewa ba ko de apapa we na yewu kapolo say yamfa number no be ware no so you see e ma bebre pe mema sa e ma bebre pe mema sa omo boa adiyemu so what I say enti e hono meto nam so oh eno obai ni suban na akra be ma be fa na se wo ba 1.5 na se ne ma me kra timi ate na hwe e honom de girl no fa ba bia wanye oyo ungrateful aha but be ma no de na aye oba no se afa ya fra oba na o ka se wo de oba bi ba ho ye kra busa wa nka no kra ne se wo se wadanfo bi e no se wo kwa ba bi ntima ne meda no Seven so ye umpna dada mpacho genti dada ne so ye sen simple light enti so wo de na kwashe dai ba mpacho de na kire se quick ya ye kan wonti mi nkoye bia no ye hye da nro you know what I say enti no open them because wa ha ne abechew enti wo ye ne intentem me pacho so be kasa ampa so okoda ho de biem na afei ye be kasa obo ana say it could be true e bi kwa na nya sa o but e betimi aye no correct say wo ex be da ofie de papa e honom de wanya de enti me won say e bia ma so de wo ya de na e hye ya ye so betimi aye de be hyewa chance ye de echi no de betimi aye de be hyewa koma chance de wo de ye no enti bi kwa make say nipa no ni hweye but wo de wa ma na fa na ni asinti ono so be bibia e be hyew ebi nso na ye ni suban say ewra say yo suban say de a me say wa ho miensa e say na ewu gina so nti no ebi a enema be ko ya ma be kakra no be unsa say wa waste time kakra ezi mesero won so tie break kakra na ya sebi anye anhye da anya aware sa no toto ne ma yie na afa wo kɔ baabi papa wo hun se wo wura baabi papa na afa nkra no so no bra fom ne nyina ye nhia ne nka ho asɛm be me no eye me da se nani di ne manachi obi anka de nkra ne kɔ ye no kra no akɔ mfi ubiem so ho enti me mesere se ombra fom na ne maame no so baabi akoduru no menim de enti bia maame no so yes bia na yawde bi so maame nim ye nyina ye nhia ne ye nka ne bako no kwan obefa so ne nsa beka ne man se wo so obeya mamre na omeye se so obema ne kwan for the meantime na wahwe ne ma no time bi obeso ohu omo obetime hu omo no wahwe ne ma ne so a ye na I think say as time goes on e be hu kwan obefa so a ne nsa ne beka na me kwan me menyan na wo ma na wo kuno se wo ss fan kran ne brem maame wenke ye popie ti o so a omo nyina na de akoma no apa baby kratna na so apa adwuma bia ye ntime mesere no one ne maame ne nabusuafo omombra ne antena se ne sesi asam ne boko me da say raffle coast egusua ka wo sefa 10 Ghana no fetwa wo phone na so tie ye 3 bedroom house wo be di pam wani age we de ne wo so mama lotto twa no aye simple kra raffle ni twa no aye fala na sanso so ana sa ticket kro no wotie ye a wo betimi awi ni car ana fe so kra no wono mo ade niam bebregu akwam te set TV phones ne fridges ni ade nyina fuel voucher ya da so nkran aye 1000 Ghana cedis no ntino 10 Ghana no wase wunya twa ubedi yasu yenya twa yebedi so yenya twa yebedi eti twani sesia nekodi aya star 365 star
224 hash star 365 star 224 hash. Kase unye cha ubedino. Bo asene so mano. Na ontwa ne de. No nkodi no nim se otwa ko. Ene papa obedi pa unya gocha papa kanesesia. Na ubedi. Kanesesia. Star 365 star. Very good. Now the 224. Now the hash naka home. Eti papa utwa de a ubedi. Anya sanso a star 789 star. And also now the 224 hash no na odi aka ho. Papa odi e number ina frɛ. Enkyere mu bi asene mi die na je ka ho. 0308 255 707 0308 255 707 Sankofa natural spices bibia eye natural esurisa formisa enketenkete prekese na wo makeka bomu a wo modi aye herbs enso wom eka aduane ho amaduane ye de papa ye sanso enyemu ahoden 0555 603143 0555 603143 eye Sankofa natural food spice Dani Herbal and Trading Center eye no papa wo de abadwa so Dani Herbal Mesa malaria dronia ho mre do tatahwe afa Daniton Herbal Mesa eno na beboa wa ama umoja na awie no wasanya moja ewo nipadua no Dani Natural Herbal Capsule sisi yade edro no na hya so se we die mema no kwa dia Dani Herbal Ointment obi abetima yusu na de atu ho na mre na fe so kra no eya obi ase Dani Prostate O Capsules mema ne se prostate ne hadwene eno nti edro we na modi to ase 0244 364651 0244 364651 Nana ye bi so wa gransa aman wo se na de free accommodation mu amu free he gine nom ne ade free me no fo so nom ne akirikiri amu ba ne nyina mo mara meda na nkyɛn wa gransa aman na honhom ba mbɔ no wonya bi mfama wutu kwan ya bɔ mɔden akɔ nana ye bi hɔ na akwanto ho nkrata asɛm nyina won fa nwura honhom ansa na embassy hɔ kora no wodi wani akyem spiritual marriage ne honhom how bia no nana ye bi agransa aman gine number ina frɛ 0243 134535 0243 134535 Akoma mu nsɛm dwumadie enie adawro ma ye dae ho ye ba ta maka ne nyina da tie fo mbabam na modem adwenkyerɛ aba me am ye bema na me fa kwa onti mo mama ne onti mo mama ne ana obo ka twist amane it me fa ka twist mane ba na busa se amane ori amati ono kom dika ne sa record ne che no ade amati se oba ne yeni na ose woni mu ho bi na ose ai na okachen say ne ban papa say oba behwe ne ba no na me say ane madi mu ho ya because want me am mo ho hwe eti me friend sister de to ni sister ni say me ko adwan ba ade ani ni aba na yeni ko nka bibi kwa nche ni aba ne mame no so ni aba nde sa na oti o hon ma no akwati me fa phone no afre mu sister ne wa me scam ma fa hwe me ba ene ye nidi eso nte sa me ni aba ni share ma me ma ni mu anada omu anada onye adwuma say wa ye adwuma nti wa bre enti wanya aduane kwen ebi sida wonya adwuma nyina mehwew na mesano wa ba kwa kan mehwe nkra ne mienu enso untimi enya adwuma ana wosan frɛ be ma ne san ka we se nyina kyerɛ no me ka kyerɛ ne sister so de mi ntwa so nti enumu e mene ne Johannes ma me ade a waye die eye me ya frɛ no ma abena na ma abena ade a waye die me ya no so e ma ne nya waya na we die ana me ka se minister kora ni enti me san frɛ sister say sister abena se woni mu bi asema ne sister ne ka kyerɛ me ne say enti okobo obusu afọ man obusu afọ se mi ntwa so ana sa so asem ni mu ana me say enti sister na okasa mi wa sa so na kan tema mu say oba no we complain bi ma na obusu afọ no fa me ho se bia me ne nya asema me ka kyerɛ me obusu ya ba complain on so ya ma ne ma me no oye complain ma me na ma me ntimi musa me ne hye no ho but no asete on meeting o tete me hu na me ka na woni mako enti edwa na wo no gu ya no ga na obeye bi no ga na de na gina me kwa adwuma ma wo ton mpaboa sa edwa no gu ya na chi ma wo san eton mpaboa o di kan na dafo bi kwa koye adwuma o ye tere ona dafo no koye adwuma no me kwa adwuma nti me fi adwuma be na papa frɛ me sɛ me yere ba ha no na dafo na frɛ ne sɛ ne sika bia yera wo adwuma nti o ma frɛ ma abena ebusa ma abena ase na ma abena ase wontimi nkasa na so okay wo da me be fia nti ne phone na kuta me na me de automatic recording ato so kwa na me kuta me ana me de ma no me enye mfiri so nti me frɛ adwuma be na me yɛ sɛ da bi me hwɛ me tin komo no nipa ne die no na me tin komo no nipa ne me so na first can because obe spend this can be wo fia mantiase ebusa was any sister this kind man no me so menim komo ne sister di ana menim kwankwa ofa so enya se scan free sisters for ne ho no nti eya me wanwa na me
maame ade a woyɛ yi deɛ ɛha me eti gani deɛ na ɔbɛyɛ yɛ no wo kɔ akɔtɔ pampers wo kɔ na ne sika wɔtɔn no wɔde asi hɔ na akɔ yi sika ne bi afi kunkunim oso kɔ nipa no akɔ hɔ no ɛsɛ ne dwetire ne hyɛ ne nyina ɛna wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔbɔkorɔ no aka sa pepe okay enti no site baabi yɛ adwuma na wɔntɔn so ɔna baabi a me ne te no ɔfrɛ me sɛ maame kɔ adu nua bi aba ha no sɛ ɔpɛ sɛ ɔne me kasa na ɔbɛtumi de me namba na ma no na me sɛ ɔbɛtumi de namba na ma no na ɔsɛ okay na mo sɛ adan na ɔsɛ waba ha no sɛ maame na afa ne sika maame na so frɛ me ka kyɛ me sɛ maame kɔ do di case bi to no so me frɛ maame kɔ adu no enka kyɛ sɛ de ɔyɛ n'ani ngye ho na mo sɛ de wafa bibi ana wɔsɛ wɔn fa bibi a na so ma sɛ nyɛ no wafa de twa so nti bra ne frɛ me ɔka kyɛ me sɛ gɛn sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔbɔdua but ɔno no sɛ ɔntwɛn ma membra ansa na wakɔ akɔyɛ sare because ɛna me so na gɛn no ɛwɔ fie hɔ no na me sɛ mate ti gɛn ne frɛ me na ɔsɛ me wɔ na me so me wɔ baabi yɛ adwuma ɔsɛ me mmra fi na me sɛ me mmra fi sɛ obi a me akɔ adwuma me kɔ me mmra fi 035 0243 114497 0243 114497 wudi baby akase free owo bia e pa cho e wa unu abe ma ko de poku ne ka sofia atonsu ma kempa o pa me tia me re hana ofuma de o atonsu meslai bunsu mun tia wa ofuma de o tebi o tie akoma 87.9 ijoba pa e be bia me tia wenim ka mo ka ye besire enia mema manya oba be kam home na oba besia ba na yiye mo do se eni me bia wo ye mo ema de be maka se maro ayo mo sumbo ba muni mo so hwe ba ma wonya be ma se be braw ono betina o ya jinna ma be ma ono ye se mo de mo na be me ko do poku me efi da tande me ye o braw we na kuma nyina no do kede awodi ye no che yes re ma mo se sam so bai yara se uni baby akase kafra wagina so achem 0322498035 udi baby akase free Imagine both from South Africa and you know my husband. We have a chance to try away offer me. Then I know say odifo be na ma be bro mo hye now mo hye ba so nyame ya dum na ma ko kran o sifa ne mabre na o hye ne ma o na nyame ase bebre nya o me ko so moment o mutiwo o de wonya na se nkola no ni anka ni nkeli ya meso ndi be ko no nti ma na ni ndawo na so hye na o da ho do be na o ma mo siesie na o mo ntia na nkola no enti ni be penimpa ya da se eso me da se udi be bia ka se free imi aba ufakwata ni masumu asante mampon kufiase no tanko ini aba awie de mame mo no abedwafo aba so ene dwumadi amodie na afutuo na mede ma ye nua ma nom se wo mra fom papa na be America se wo nhwe nkola na awodi ne ba ko ma fm se me ne be ma bia wo nhwe ne ma na be ma pese wo nhwe ne ma ma ne ma da chi wo mu di ye e ma wo mu so be ma no so da chi wo yale da ho no ma nkola mbe so ni mu no ye frɛ ma me wo mo a sɛ ya papa nso betumi ahwɛ nkwana daache no nkwana no anamu tuo no ma brabo no ansɛi me da se me nuaba me so me da se wodi ba bia ka se frɛ hello a good sport ni o jati ko fem esema fomu ho why palma na fomu e nyame adom bibia bɔkɔ ye ntie o na oba ne ba ho ye nyame adom mo ho ye papa ya so ko ni mu na ana so kɛsɛ ye ni ba ko kwami che nyame hia no oba bo so chama ase ni ji aba ha na asem ne oba na anya de o fa na mamma no ho na de tie ida ba se nyame hia mo ya da se wodi ni ba bia ka se free hello ma ni Sarpong 1937 ahunje na ngutu na de mpesa me kan fe balibo bu bebi ase kwanti fifiswa ankowa enroll won bibi enam ya tie ni mabawa ya ban ifisi na se ye kowari a ebi ehia ni kwamu ka se ahutie de wo yenya so o se metew o se ani e matiase ukoda so a ukoye enke no dia tu o di 2 years no no wo na o den tu mu a na koya asem etime tre
before you go say uncle and a baby. It is Remo. Mama Bibiana Boko. Now, there's some say, yeah. That's say, would deem baby I can say free. So, yeah, okay. That's all. No, about no idea. You don't know. Or Safari, and I say, or not tribe. Anyone so is remedia Canada, yeah, and Titwa was or a grusini. I'm so a grusini. Okay, let's know no, and Tino. Like, oh, the Bible, no, me could be. What's all your dear? What's all your dear? Maybe not now. Okay. I know my sword days, 3 4 no my sword day, to almost papa, and in a manner our woman. I'll find 2 or more for fair, sorry, who bear man and the daffy crew near. Do and yet places will crew me, but your spiritual parallel life, dear, immediately. Yes, what the baby or the baby and sure, yes, from the baby, especially for I know what you share, Bermano. That's why I sent me on kind of connection. I see I know how we now, but I bet now. FM, so meet your energy. Well, your energy, never too awful. Yes, for the other kind of. May I say, last call, I would be maybe I can say free. Bemana. I do so a champon. Okay, come on, how we have to get one day. Council. I will be now. When you can use a diner. I know banana, Amsterdam, the trouble now of a record, and New York. It's out. Now, I have some more. I have been a Pocata. Yeah, best. I will learn to move a moment through one. Woman, so Fisher, I call on one from my Bema, Bema. For penny for a while, no color, Naya wedding, enough of what I know, Bush of penny. The Robert Tower, Chiwati, now one woman who wrong to overhead mark. And I say, Anna Brema Quine, Emma, and Edgewater. Yade Akoma Munsem Juma dear, didn't you know? ACM meeting at the Ama Serwaa Sarpong, and Naquia Coco, Pastor Julius Naba, Evangelist Samuel Mensa, and a Fay Ann, Yanani Cambo, my did Median Ashma Marcos, and they said, and also producer Ishmael Haywood, Nanaya Dama, or share yang our Facebook, no, so yeah, call Akoma Sports at our show.